자, 우리 14번째 지혜 문학과 선교 뒷부분 또 함께 살펴보겠습니다. За яг л 11 14 дэх дугаар гэж байна. 14 дугаар дугаар дээр байгаа гэж бас адилхан мэрэгэн ухааны талаарх ойлголт ба үйлчлэл гэж заавал байгаа. 자, 열방의 지혜입니다. За одоо хэдүүлээ харь үндэстнүүдийн мэрэгэн ухаан гэсэн ойлголт үзэж. 모든 나라에는 이 지혜로운 격언들이 있습니다. 이 수르가리 몽고로이죠, 몽고로. 네네네. 지혜로운 격언들이 있습니다. Тэр нөгөө нэг ерөнхийдөө харах юм бол бүх улсад мэрэгдүүд гэж байдаг. 그래서 이 세상 사람들의 문학 속에도 하나님의 빛이 새겨져 있을까요? Тэгэхээр хэдлээ асууя та. Тэгвэл энэ дэлхийн одоо Бурхны мэдхгүй хүмүүс ч гэсэндээ Бурхны гэрэл тусгагдсан гэж үү? 이 성경의 지혜는 열방에서 내려온 기록된 지혜에 나타난 일반 계시를 능가하는 것이 있습니다. За Библиэлд болохоор одоо нөгөө нэг энгийн ийм илчлэлүүд бас байдаг. 이 지혜는 보편적인 현상입니다. За энэ одоо юутэй ер нь бол мэрэгэн ухаан мэрэгд гэдэг үгэн дотор байгаа энэ мэрэгэн ухаан гэж хүмүүс ярьдаг бол энэ бол маш тийм нийтлэг зүйл байгаа. 하지만 성경의 지혜는 유일합니다. Гэхдээ юунаас Библиэлд Бурхнаар илчлэгдэж байгаа тэр мэрэгэн ухаан болохоор илүү өвөрмөцөд. 그래서 성경은 이 솔로몬의 지혜와 열방의 지혜를 구별하고 있습니다. Тэр одоо яадаг гэхээр бид нэр мэрэгэн ухааны тийм учраас яаж ангилах вэ чинь одоо Бурхнаас ирсэн онцгой мэрэгэн ухаан болон бусдын чинь жирийн харь үндэстэн гэж бас ялгаж болдог. 열왕기상 4장 29절 30절에 보시면 За хэдүүлээ 1-р хаад номны 4-р бүлгийн 29-30-ыг харах юм бол 여기 솔로몬의 지혜가 세상 모든 지혜보다 뛰어나다 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэн дээр болохоор Соломоны мэрэгэн ухаан нь дэлхийн бүх мэрэгэн ухаануудаас илүү гүн байлаа гэсэн агуулга. 왜냐하면 그 지혜를 하나님이 솔로몬에게 많이 주셨다 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэгээ бас эсвэл Бурхан Соломонд мэрэгэн ухааныг илүү өглөө гэсэн байна. 자, 그렇다면 이 열방의 지혜는 어떤 가치가 있을까요? За тэгвэл хэдүүлээ одоо тэр харь үндэстэн буюу харь үндэстнүүдийн мэрэгэн ухааны тэгвэл ямар утга учиртай үн цэнтэй вэ гэдэг талаар харъя. 자, 이 열방의 지혜, 이 세상의 지혜라고도 말할 수 있겠습니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл харь үндэстнүүдийн мэрэгэн ухаан гэдэг бас арай өөрөөр жоохон хөрвүүлэх гэх юм бол энэ дэлхийн мэрэгэн ухаан гэж бас ойлгож болно орчуулж. 자, 그래서 이 잠언 8장에 보면은 이 지혜가 모든 곳에 나타난다. 그런 이제 긍정적인 평가를 하고 있습니다. За тэгээд сургаалт төгс номны 8 дугаар бүлгийг харах юм бол мэрэгэн ухаан бүх газар илчлэгдэнэ гэсэн агуулга бас байгаа. 그리고 이 지혜가 이스라엘과 이 열방 사이에 이 다리 역할을 합니다. За тэгээд энэ мэрэгэн ухаан болохоор яаж хэлэх чинь Израильчууд болон харь үндэстнүүдийн дунд одоо ийм гүр холбогч юм үүргийг бас гүйцэтгэх гэж хэлсэн. 자, 그래서 잠언 8장 4절에 보면은 지혜가 너희를 부른다 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэгээд сургаалт төгс номны хэдүүлээ 8 дугаар бүлгийн 8-ын 4-ийг харах юм бол мэрэгэн ухаан таныг дуудаж байна гэсэн хэсэг байж. 모든 민족은
처음에도 말씀드렸지만 이 지혜의 격언을 갖고 있습니다. Тэгээ бүх хэдлээ сая эхнээсээ хэлсэнчлэн бүх мэрэгэн ухаан бүх үндэстэн тодорхой хэмжээний мэрэгэн ухааны тэр нөлөөнд ингээ бас байдаг. 자, 하지만 그 모든 지혜가 다 계시적인 문학이라고는 할 수 없습니다. Тэгээ хэдүүлээ нөгөө мэрэгэн ухаан болгон бүгдээрээ эзний одоо тэг илчлэлттэй юу гэж ингээ харж бас болохгүй. 자, 그래서 이 잠언 8장에 보면은 이 지혜는 이 구약 성경에 여호와께서 이 요한복음의 이 로고스 이렇게 우리가 말할 수 있겠습니다. 요한복음에 있는 로고스라고. 네. 아, 로고스가 이제 말씀인데, 네네네. 네. Одоо тэлэр хэдүүлээ. Тэгвэл энэ 잠시만요. 네. Тэгэхээр нөгөө нэг за тэгэхээр хэдүүлээ. Одоо нэг хуучин гэрээнээр ярьж байгаа мэрэгэн ухаан гэдгийг шинэ гэрээний болохоор үг Иохан номдэр байгаа үг гэдгээр орчуулж болно. 한마디로 말하면 이 지혜는 말씀이다. 예수님의 말씀이다. 이렇게 이해하면 되겠습니다. За тэгээ харин нэг үгээр ярих юм бол энэ мэрэгэн ухаан гэж хэлж байгаа агуулга нь болохоор чинь үг тий эзний үг гэж ойлгож болно гэсэн. 또 사도 바울이 고린도전서 1장 30절 말씀처럼 우리의 예수님이 우리의 지혜요, 의로움이요, 거룩함이요, 구주다 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэгээд Илч Паул бас юу гэсэн бэ гэхээр чинь 1-р Коринт 1:30 дээр за бидний мэрэгэн эзний Иесус юу гэсэн гэхээр бидний мэрэгэн ухаан, бидний тайвшрал, бас бидний аврагч, бидний ариун нэгэн гэж ингэсэн байна. 자, 이 지혜의 고전, 예전에 그 오래된 그 작품들이 있습니다. За тэгээд мэрэгэн ухааны талаар хэдлээ харах юм бол тий одоо бүр өвн эртнээс ингээд хийгдсэн зүйлүүд бас байдаг. 그러나 그러한 이 고전 그런 작품들은 완성품이 아닙니다. Тэгэнгүүт бид нэр гэхдээ харахлаараа тэр мэрэгэн ухааныг харахлаараа бүтэн одоо юу гэдгийг мэрэгэн ухаанаар хийгдсэн гэж боловч тэр бүх зүйлүүд нь бүрэн төгс болгогдсон зүйл бас биш үү? 그래서 그 작품 그 속에는 더 위대한 무엇인가를 기대하고 있다라는 사실을 우리가 깨닫게 됩니다. Тэгээд тэр одоо юу гэдгийг мэрэгэн ухааны бүтээл гэж ярьж байгаа хгүй бүтээл дотор нь илүү гүн зүйлүүд бас нуугдсан байдаг. 자, 그 위대한 것이 바로 말씀입니다. За тэр илүү гүн агуу зүйлүүд нь болохоор үг гэдэг эзний. 그 말씀이 예수 그리스도의 변하지 않는 진리의 말씀입니다. За тэр үг болохоор чинь эзэн Иесус Христийн тий хувиршгүй одоо үгийн үнний үг гэдэг гэсэн. 자, 여기서 우리가 주의해야 될 것은 이 그리스도가 모든 종교에 또 그 사건 속에서 이름 없이 나타난다. 이것은 성경적이지 않습니다. За тэгээд мэрэгэн ухаан одоо жишээлх юм бол бүх нөхцөл байдал дотроос ингээ илэрдэг гэсэн тийм ээ. Тэгээ одоо юу гэдгийг ямар ч асуудал донд ингээд тэр дундаас гаргалгаа гаргаад ч юм уу те ингэж илэрдэг гэж байгаа. Гэхдээ 따라서 우리는 이 세상 지혜의 한계, 그리고
또 완전한 하나님의 말씀을 우리가 잘 구분해야 됩니다. Тэгэхээр гэхдээ бид нар нөгөө нэг харахад яг ерөнхийдөө мэрэгэн ухаан байгаа гарц гаргалгаа гараад ирчихэж гэсэндээ энэ нь яг Библиэлд хэр үндэстэй вэ? Библих үү, библих биш үү гэдэг дээр бид нар юм ялгадаг байх хэрэгтэй. 예, 우리가 이 세상 지혜도 지혜가 있습니다. Энэ дэлхийд одоо тэр мэрэгэн ухаан ч гэсэн байгаа гэж чинь тийм. 그러나 하나님의 말씀이 완전한 지혜다. Гэхдээ Бурхны үг харин яадаг гэхээр илүү төгс одоо мэрэгэн ухаан гэсэн үг. 자, 여기 시편 19편 7절에서 10절인데 이 중요한 За энэ 말씀입니다. дуулал номны 19-ийн 7-оос 10 дугаар ишлэл байгаа байхгүй юу? 자, 한번 읽어 주십시오. За энийг уншиж үгэй. Уншийн эндээс дуулал номны 19-ийн 7-оос 10 дугаар ишлэл. За энэ дээр харах юм бол эзний хууль нь төгс төгөлдөр сэтгэлийг сэргээдэг, эзний зам нь баттай, гиннийг ухаантай болгодог. Эзний заавар журам нь зөв, зүрхний баясгалан, эзний тушаал нь тодорхой, нүдний гэгэрэл. Эзнээс зэмээхүйн цэвэр мөнхөд оршдог. Эзний шүүлтгүүд үнэн бүгд зөв шударга. Тэд алтнаас, шижир алтнаас Тэд алтнаас их шижир алтнаас ч илүү өсвөртэй зүгийн бал зүгийн сархинагаас тусдагаас ч илүү чихэрлэг. 아멘. 아멘. 예, 우리는 이 말씀을 통해서 우리 영이 새롭게 되는 것입니다. За тэгэхээр эзний үг яадаг вэ? Үгээр бидний сүнс ингээд шин болдог. 뿐만 아니라 우둔한 자, 즉 미련한 자가 지혜롭게 되는 겁니다. За тэгээ яадаг гэхээр энэ дээр харсан те юу жоохон хүмүүс өөрөөр эзний үг сонсох тусам ухаан суудаг гэсэн. 그리고 하나님 말씀을 우리가 잘 배우면 마음이 이 기쁨이 있게 됩니다. Тэгээ бид нэр эзний үгийг унших тусам зүрх сэтгэлд ингээд баяр хөөрчсөндөө бууж ирдэг. 뿐만 아니라 우리의 눈이 밝아져요. Тэгэнгუთ бас ингээд нүд бүртлэг гэрэлтэж эхэлдэг гэсэн үг. 예, 그렇기 때문에 이 정금, 많은 금이 얼마나 귀한 거 아니겠습니까? 그런데 그거보다 말씀을 더 사모하게 된다는 것입니다. Тэгэхээр хүмүүс яадаг гэхээр эзний үгийг ойлгох тусам илүү өврөө ингээд нөгөө тэмүүлж эхэлдэг. 그리고 그 말씀은 꿀보다 더 달다고 했습니다. Тэгэнгუутаа энэ саяны үгийг харах юм бол эзний үг бол балнаас ч илүү чихэрлэг гэж. 자, 그런데 왜 우리가 말씀을 우리가 왜 가까이 하지 못하는 걸까요? За тэгвэл бид нэр тэгвэл гэхдээ ийм одоо хүсвштэй ийм амттай чихэрлэг рүү хүмүүс яагаад тэмүүлэхгүй зүгтаагаад тийм л. 이 말씀 안에 보물이 있다는 것입니다. Тэгэнгუთ харах юм бол яг үнэндээ үгэн дотор эрдэнэс байгаа гэсэн. 여러분들이 소중하게 여기는 것들이 있죠. Биднэрт одоо танд ч гэсэндээ тийм чухалчилдаг нандин зүйлүүд байгаа ах тий. 이 말씀은 그것과 비교가 되지 않을 정도로 예, 굉장히 귀한 이 보화인 것입니다. Тэгээд яадаг гэхээр яг үнэндээ харах юм бол тэр эзний үгийг ингээ ойлгох гэх юм уу ингээ харьцуулах зүйл юу өсө байхгүй байх хэмжээний тийм нандин гэсэн. 그런데 그 보화는 하나님의 감동으로 깨닫는 자만이 얻을 수 있는 것입니다. Гэхдээ тэгвэл тэр одоо нандин эрдэнэсийг яаж хүн ойлгох юм гэсэн чинь Бурхны тий Бурхан өөрөө тэр хүнд ойлгуулж өгдөг. Бурхны хөдөлгөөлөлтөөр ойлгож. 여러분들이 사모하시면 늘 말씀을 가까이 하시면 반드시 그 보화를 발견하게 될 것입니다. Тэгээ та эзний үгийг хүсэх юм бол тий эзний үгийг хайрлах юм бол заавал тэр нандин зүйлсүүдийг хүлээж авч ойлгох болно. 솔로몬의 지혜는 다른 데서 온 것이 아닙니다. 하나님이 주신 것입니다.
Соломоны хэдүүлээ мэрэгэн ухааныг мэднэ те. Соломоны мэрэгэн ухааныг яасан гэхээр өөр газраас ирээгүй бурхан дунд өгсөн баг. 이 성경은 솔로몬의 지혜보다 더 뛰어난 지혜가 이렇게 하나님께서 한 권으로 우리에게 이렇게 주신 것입니다. Бид нэр Соломоныг болохоор ингээ одоо гоё юм бэ, мундаг сүрхий гэдэг. Гэтэ таны урд байгаа Библи болохоор чинь Соломоны мэрэгэн ухаанаас давсан тэр мэрэгэн ухаан агуулгадж байгаа. 네, 그렇기 때문에 우리가 이 성경을 잘 배우고 깨달으면 우리는 솔로몬보다 더 뛰어난 지혜자가 되는 것입니다. Тэгэхээр танд Соломоноос илүү мэрэгэн ухаантай болох боломж байгаа гэсэн. Таны урд байгаа Библийг те Библиэд нөхөрлөөд Библи дотор шумбаад үзээрэй. Соломоноос чухалаг болох боломжтой. 자, 그러면 이 지혜의 이 선교적 활동은 어떤 것인가? 우리 한번 보겠습니다. Яг бол хэдүүлээ одоо дараагийн нэг агуулга авах гэж байгаа нь болохоор за бол мэрэгэн ухааны одоо үйлчлэлийн те одоо үйлсийн талаар харъя. Үйлчлэлийн үйлс гэж ямар зүйл байх вэ? 자, 이 열방의 지혜가 이 기독교적 믿음을 갖게 하는 데 도움이 될 수 있을까요? За тэгвэл хэдүүлээ харах юм бол тэгдэг хайр үндэстнүүд юм уу энэ дэлхийн те дэлхийд танигдсан байгаа мэрэгэн ухаан нь тэгвэл а Христ итгэлийн тэр итгэлтэй ер нь итгэл Христ итгэлийн итгэл сайн мэдээнд хэр тус хөргөх бол 자, 우리가 이 선교할 때 이 성경의 지혜 문학을 이용하는 것도 가능합니다. за тэгэхээр хэдүүлээ Библийн одоо дагуу те эзний үйлчлэл хийхдээ яах вэ гэхээр а одоо Библиэл дээрх байгаа мэрэгэн ухаануудыг бас ашигладаг шүү дээ тийм. 이 아랍 세계가 아랍 나라에서는 이 격언이 이 진리의 문화적 전달 도구로 널리 사용되고 있습니다. За ялангуяа хэдүүлээ харах юм бол Арабын улсууд гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгუთ Арабын улсуудад яаж ийм вэ? Одоо Библийн юуны те тэр мэрэгэн ухааныг илүүгээр ингээ ашигладаг гэж Арабын хүмүүс. 그러니까 그 나라뿐만 아니라 세상 어느 나라든 이 격언에 대한 것에 대해서 이 호응이 있습니다. 다 잘 받아들입니다. За тэгээд ялангуяа тэр мэрэгэн ухаан гэдэг зүйлийн талаар болохоор чинь зөвхөн одоо Араб гэхгүйгээр өөр улс үндэстэн ч гэсэн их чухалчилж үздэг. 그러니까 여러분 나라 안에도 많은 격언들이 있죠. Тэгээ бидний одоо манай улсад ч гэсэндээ те тэр мэрэгэн ухаанаас ингээд үүдэлтэй гавьяанууд те олон байдаг тийм ээ. 자, 그렇기 때문에 우리가 특별히 이 구약 성경의 이 잠언이 이 선교하는 데 있어서 굉장히 이렇게 좋은 이 도움을 줄 수 있다. Мгм. За тэгэнгүүт одоо энэ дэр харахаар хуучин гэрээн дээр гарч байгаа мэрэгэн ухаанууд нь те илүү одоо хуучин гэрээн дээр гарч байгаа мэрэгэн ухаан за сургаалт өгс ном гэх мэтчлэн зүйлүүд нь маш хүмүүс нөлөөлдгөө их үр ашигтай байдгаа гэж хүмүүс үзэх гээд дээ. 여러분, 우리가 잠언을 우리가 다 읽어 보셨듯이 누구나 읽어도 이 잠언에 대해서 굉장히 좋게 받아들일 수 있습니다. Тэгэхээр бид нар одоо юу гэдэг нь хүмүүс итгэгч биш байсан ч гэсэндээ яа тийм бэ? Сургаалт өгс номыг ингээ зарим хүмүүс уншдаг те. Энэ их чухал ном байлаа гэд уншаад түүнээс сургамж аваад бас ингэдэг. 왜냐하면 어느 정도 부분은 누구나 읽어도 잘 이렇게 받아들일 수 있기 때문입니다. Тэгээ яагаад тэлэр чинь тэр одоо жишээлбэл хуучин гэрээний сургаалт үүсгэхэд чинь хэн ч уншиж болох үст те их тийм нөгөө юу гэх юм ойлгомжтой. 자, 그래서 이 유대인들이 이 선교 사역을 예, 감당했을 때 특별히 이 지혜 문학이 많이 사용되었습니다. Тэгэхээр энэ утгаараа яасан гэхээр юудэчүүд те сайн мэдээг тарахдаа тэг хүмүүст хүрэхдээ нөгөө нэг сургаалт төгс номыг ч юм уу жишээлх юм бол сургаалт төгс гэх мэт энэ мэрэгэн ухааны номнуудыг их ашигласан гэж. 왜냐하면 이 구약 성경의 지혜가 매우 이 보편적인 그런 부분을 나타내기 때문에 이 Mhm. 선교에 잘 적용시킬 수
음. 있었던 것입니다. Тэгээ яагаад гэхээр хуучин гэрэн дээр байгаа тэр мэрэгэн ухааны агуулгууд нь тэг хүн болгоно гэдэг илүү өргөнд тархсан. Тэгээ тэг нөгөө хүлээж аваад ойлгох гэсэндээ илүү тэг өөрсдийнх нь амьдралын хэв маягтай ойрхон байгаа учраас их ингэ тусалж исэн гэж. 자, 그래서 이 잠언이나 욥기에 나오는 이 성경 말씀을 이 선교의 소책자로도 이렇게 사용될 수 있습니다. За тэгэхээр нөгөө Яов ном ч юм уу эсвэл сургаалт төгс ном ч юм уу те эдгээр номуудыг бид нэр сайн мэдээний одоо үйлсэд хэрэглэгдэхэд айгуу тийм төхөн болох номнууд гэж одоо үзээд бас хэрэглэж болно. 예, 뭐 여러 말씀이 있겠지만 특별히 예, 잠언 6장 6절에 보면 게으른 자여 개미에게로 가서 사는 것을 보고 지혜를 얻으라 이런 말씀이 있습니다. Тэгээ мэдээч хэрэг нэг олон агуулгууд байгаа шүү дээ. Ер нь бүх агуулгууд нь их сургамжтай. Тэгээ жишээлбэл одоо тэр дундаа сэтгэлээ харъя л да ямар ч хүн сонсоод ингээд хүлээж авах боломжтой өгнүүдийн нэг нь сургаалт төгс 6-гийн 6 дээр аж. Энд дэр 그러- ахыг залхууныг яв шоргоолцны замыг ажигл ухаан суугаач гэсэн юм агуулга. 예, 우리가 개미를 통해서도 지혜를 얻을 수 있는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр харахад хүний хүнд яасан бэ? Шоргоолцтой хүртэл ингээд харьцуулаад те ингээд зүйрлэл өгч. 예, 개미가 이렇게 보면은 굉장히 부지런하지 않습니까? Ерөнхийдөө бол тэр шоргоолц туйлын юм одоо ажилсаг юм шиг үү тийм. 이 잠언의 대부분 말씀들이 예, 그런 말씀들이죠. Тэгээ ер нь бол би сургууль төгс номны дийлэнх агуулгууд нь иймэрхүү тийм ингээд чиглэл өгсөн, заасан. 자, 하지만 우리가 이제 전도를 위해서는 이제 그 부분부터 이 잠언이나 이 지혜로부터 이 시작은 할 수는 있습니다. За гэхдээ бид нэр яах ёстой вэ? Одоо нөгөө тэр юун дээр сургаалт төгсийн тий сургаалт төгс болон мэрэгэн ухааны номнуудаар дамжуулаад аливаа зүйлийг эхлүүлж болно тий. 하지만 그것 자체로는 어떤 선교의 완성이 될 수는 없습니다. Гэхдээ эхлүүлж байгаа ч гэсэндээ зөвхөн тэрийг зааж өчөөд нөө сайн мэд тарааж ийн ч юм уу те библи бүхэлдэнд хэлээд өчлөө гэсэн үг бас биш шүү дээ тийм. 왜냐면 우리의 주된 목적은 이제 복음을 전하는 것이기 때문에 그렇습니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр бидний одоо гол зорилго нь юу юм бэ? Тухайн хүнийг очиод өвгөн дотор ингээд нэг зэмлэх юм босон байгуулах боловч эцсийн зорилго нь сайн мэдээ тарах. 그래서 그 부분은 이 신약 성경을 통해서 우리가 잘 이해할 수 있습니다. Тийм учраас хэдлээ хуучин гэрээний одоо мэрэгэн ухааны юм бүхнүүдээр тэгээ хүмүүсийн ингээд хүмүүст ойртоо тэгээ хүмүүстэй ярилцж болох ч гэсэндээ бид нэр үнэхээр сайн мэдээг тараахын тал дээр болохоор чинь шинэ гэрээний агуулгаар заавал орох хэрэгтэй. 네. 특별히 이스라엘의 역사, 이 구약의 역사를 보면 하나님의 주권적 섭리 아래 있었습니다. Мгм. За ялангуяа хуучин гэрээ те энэ агуулгыг харах юм бол бурхны төгс эрх мэдэл хийгдсэн байж те хийгдсэн зүйлсүүд байгаа. 물론 신약 시대도 마찬가지지만 그러나 특별히 이 신약 시대에는 예수 그리스도를 통해서 그의 사역을 통해서 완성되어지는 것을 우리가 알게 됩니다. Тэгээ бид нэр ялангуяа хуучин гэрээний тэр бүх агуулгууд тийм ээ эзэн Иесус Христээр дамжуулаад төгс болгогдсныг мэдэж болно. 이 구약의 이스라엘은 이 능동적으로, 그러니까 자발적으로 이 선교적 사역을 행하지는 못했습니다. Хуучин гэрээний тийм Израилууд нь болохоор чинь одоо яг нэг өргөн хүрээхээр сайн мэдээний юм уу тийм тэр ажилд ингээд яг бүрэн оролцож чадаагүй байгаа. 자, 그런데 하나님이 그러니까 신구약의 중간 시기가 있어요. 그때가 이제 이스라엘이 망하고 그리고 이제 예수님이 오시기 전 그 사이가 있는데, 그러니까 이스라엘이 그러니까 예수님이 오시기 전, 그러니까 성경에서 말라기 시대에서 마태복음 그 사이에 그 시기가 이제 중간 시기라고 하는데, 그때는
그 유대인들의 선교 활동이 있었습니다. Мгм. За гэхдээ хуучин гэрэн дээр Израильчууд одоогийн бүрэн ийм нэг сайн мэдээний эзний үсэд бүрэн хэрэглэгдээгүй юм шиг боловч хуучин гэрээ болон шинэ гэрээ хоёрын дундах завсрын үе гэж байдаг. Тэр завсрын үе нь ямар үе гэхэлэр чинь Малах номноос ахуулаад Матай ном хүртэлхийг агуулга явж. 그러니까 그 신구약 중간 시기가 어, 그러니까 BC 400년에서 1년, 그러니까 예수님 올 때까지 그 400년 그 Мгм. 기간을 이제 중간기라고 이렇게 부릅니다. Мгм. За тэр завсрын үе гэж ямар үе гэлж хэлэх чинь манай эртний өмнөх 400-аас 400 оноос ахуулаад одоо манай эртний 1 он хүртэлх гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ хоорондын 400 жилиг болохоор завсрын үе гэж үздэг юм байна. 이 기간에 유대인들이 선교를 했다기보다도 이제 그때 상황이 이제 흩어져 있어졌기 때문에 흩어져서 이렇게 살게 됐기 때문에 예, 이 선교가 될 수 있었던 것입니다. Мгм. Тэгээ тухайн үед энэ завсрын үедэд юу гэж хэлсэн гэхээр тухайн үед Израильчууд өөрсдөө одоо явж бурхны талаар гэрчилсэн гэхээс илүүгээр тэд нар өөрсдөө ингээд тал тал тэр тарцсан юм тархаа бодорхой болсон байсан. Ийм үе учраас тэд нар байгаа газартаа тий одоо өөрсдийн бурхны талаар бас тодорхой хэмжээний гэрчилдэг байсан баг. 자, 그러니까 우리가 구약을 가만히 이렇게 살펴보면 이스라엘 백성들이 애굽으로 그렇게 가서 살게 되고 또 종살이 하게 됐고 또 바벨론으로 이렇게 끌려가기도 했죠. Мгм. За тэгээ яаж ирсэн бэ? Тухайн үед харах юм бол тэгээ Израильчуудыг Павилон руу цөллөлт авч явсан тий олон ингээд нэг энэ тэнд буулчилж исэн гих мэтчлэн олон зүйл байгаа. 자, 그런데 놀라운 것은 하나님께서 이스라엘 백성들로 하여금 자발적으로 선교 활동하게 한 것이 아니고 거기서 하나님의 역사가 나타남으로 그 나라에 이 하나님의 이 복음이 전파되게 된 것입니다. Тэгснээрээ яаж юм гэхэлэр чинь тусгайлан тэд нэр очиж нөгөө нэг сайн мэдээний тараацгаая тий бурхны талаар гэрчилцгээе гэж яваагүй боловч амьдрал дундаа эзэн бурхныг ингээд гэрчлэл явж. 근데 원래는 이스라엘 백성들이 이렇게 자기네 나라만 이렇게 소중히 여기고 그런 어떤 이 사상들이 있었다고 우리가 앞에서 보았죠. Тэгээ хэдүүлээ харах юм бол тий яг үнэндээ одоо Израильчууд өөрсдийн гэсэн одоо юутэй байсан Израильчууд одоо өөрсдийн учир шалтгаантай байсан гэсэн тийм. 그러니까 하나님께서 자신들만을 택했다. 이런 의식들이 굉장히 강했습니다. Тэгээ Израильчууд яасан бэ? Би л одоо сонгогдсон бурхан манай үндэстнийг сонгосон гэсэн ийм бодол их байсан тийм. 그래서 또 그들을 이제 제사장의 나라다 이렇게 또 표현하기도 하죠. За тэгээ тэд нарыг юу гэсэн бэ? Тэд өөрсдөө бид нар бол тахилчдын орон гэдэг ингэж байсан. 자, 그런데 그 의미는 하나님이 이스라엘 백성들을 통해서 다른 곳에도 하나님을 알리기 위해서 그렇게 그들을 먼저 택했던 것입니다. Гэхдээ ясам дээр бурхан тэднийг нэг тийм супер болохоор ч юм уу сонгосон биш те. Харин тэднэрээр дамжуулнаад газар газарт бурхан өөрийгөө ч гэсэн мэдүүлэхийг хүсээд тэднийг ингэ сонгосон. 그런데 결과적으로는 그들 자체가 하나님을 잘 섬기지 못했던 거죠. Гэхдээ ясам дээр яасан бэ? Тэд нэр а эцсийн дүндээ бурханаар сонгогдсон боловч бурхан бүрэн үйлчлж чадаагүй хэрэглэгдэж. 자, 우리도 마찬가지입니다. 하나님이 우리로 하여금 자발적으로 기쁜 마음으로 자원해서 하나님의 일을 하기를 원하십니다. За бурхан харин яадаг гэхээр сонгогдсон хүмүүсээ те өөрийнхөө дуудсан хүмүүсээ ч юм уу те бүх талаараа эзэнд дуулууртай байгаад хэрэглэгдээсэй зүстэй. 근데 우리가 그러면 좋겠지만 그러지 못할 때가 사실은 더 많죠. Тэгээ яагаад тэгэхээр бид нар өөрсдөө бодох юм бол бид нар бол ингэж болохгүй дээ ингэх юмсан да гэдэг чсэндээ хийдэггүй тохиолдлууд их байдаг тийм. 우리가 그 요나 선지자를 봐서 우리가 보면 잘 알겠지만
그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 끝까지 붙들고 사용하시는 그러한 섭리를 우리가 알게 됩니다. Мгм. Тэгэхээр яадаг гэхээр бурхан тий бид нэр одоо нэг хин Йонагийн талаар үзчихсэн тий бид нэр одоо альва зүйлийн хүмүүсийн одоо тэр нөгөө нэг юугаар альва хүмүүсийн бид нар нөгөө юм жишээгээр бурхан ийм байна гэдэг бас ингэ мэдээд байгаа. 자, 어찌됐든 이스라엘 백성들이 흩어져서 살게 되었을 때 그들이 이 지혜 문화 이것을 도구로 선교를 하게 된 것입니다. За тэгэхээр ямар ч тач бурхан яаж вэ? Яасан ч байсан хүмүүсийг ямар ч цагааштай байсан гэсэн тий өөрийнхөө үйлчлэлтэд хэрэгэлсээр л байна. 자, 15번째 이제 넘어가서 유대인의 이 분산이란 말이 흩어진 거입니다. 흩어짐. 그러니까 유대인들이 흩어져서 이제 선교를 하게 되었는데 거기에 대한 내용을 함께 보겠습니다. За тэгэхээр 16 дахь 15 дахь сэдв рүү орчих. 15 дахь сэдв болохоор чинь тархсан юдэчүүдийн үйлчлэл гэсэн юм агуулга байна. 자, 마침내 이스라엘이 선교하는 백성이 되었습니다. За тэгээ яасан бэ? Израильчууд өөрсдөө ч мэдэхгүй те юу болж байгаа вэ? Юу сайн мэдээний ардхан болж. 자, 그전에는 이제 이스라엘 백성들 안에서 이렇게 하나님을 섬기는 나라였었습니다. За тэгэнгүүт уул нь тэрнээс өмнө Израильчууд яасан бэ? Бид нар Бурхны ард түмэн Бурхан дотроо үйлчлдэг ийм ард түмэн байсан. 자, 그런데 이제 하나님께서 그 신구약 중간 시기, 아까도 말했지만 그 400년에서 1세기 예수님 오시기 전 그 400년 동안 그들이 이제 선교 활동을 하게 된 것입니다. За гэхдээ тэд нар яасан бэ? Хичнээн хийжсэн ч гэсэндээ тарж бутраад ингэж явсаар хагаад 400 жилийн турш тархаа байх үедээ ч гэсэндээ эзний ажлыг өөрсдөө ч мэдэхгүй хийжсэн баг. 자, 그래서 유대인들은 이 포로 시기부터 이 신약 시대에 이르기까지 이 상당히 많이 이렇게 비상한 방법으로 증가가 되었습니다. За тэдний тэр үйлчлүүдийг одоо ингэж судлаад үзэхээр их тийм сонирхолтой. Тэд нэр ингэ цөлөөдсөн үрээс ахуулаад тий шинэ ийм манай эрен хүртэлх энэ цаг хугацаанд их тийм өвөрмөц байдлаар өөрсдөө ч мэдэхгүй хэрэглэгдэж байсан байдаг. 북이스라엘 왕국의 백성들은 이제 아수르 포로로 끌려가서 영영 돌아오지 못했습니다. Тэгээ хойд Израильчууд болохоор Ассирлог ингээд цөллөгдөж яваад тэд нар буцаж ирж чадаагүй юм. 자, 이게 북이스라엘이 멸망했을 때인데 이것이 기원전 한 722년경입니다. Жүжан Чилбэг 92 нь юу? 네네네. 92 нь. Одоо тэр хойд Израильчууд Ассирт цөллөгдөд явж байгаа шүү дээ. Тэр нь ч нь болохоор манай эртний өмнөх 722 оны хугацаа юм байна. Манай эртний 그러니까 өмнөх 그때부터 이제 흩어짐이 이제 시작이 된 거죠. тэрнээс хойш өөрөөр хэлбэл тэр 722 оноос хойшоо тархалт гэх юм уу? Тэ ингээд эхэлсэн гэж ойлгож байна. Израильчуудын тархалт. 자, 그리고 남유다는 바벨론에게 이 주전 이제 586년에 이제 망했죠. Харин өмнөд Юуда болохоор яаж юм гэхэл чинь Вавилон руу Убыг 86년 Убыг BC. 80 он. Харин 네. өмнөд Юуда болохоор чинь манай эртний өмнөх 586 онд ингээд явж Вавилон дээр цоллогдож. 네, 그러면서 이제 많은 사람들이 이제 바벨론으로 되었던 것입니다. Тэгээд тухайн үед тий олон хүмүүс Вавилон руу явж байгаа тий. 네, 그리고 다시 이제 에, 일부가 이제 이스라엘로 다시 돌아오게 되죠. Тэгээ харин тэр Юуда өмнөд Юудагаас яаж ялч чинь нэг хэсэг хүмүүст нь буцаад Израиль руу ирж байгаа. 자, 어쨌든 이 시기에 이 유대인들이 흩어지게 되고 또 그러면서 그 숫자가 굉장히 이렇게 늘어나게 됐는데
그것이 상당했습니다. Тэгэнгүүтээ тэр тэднэр бусаж ирсэн хүмүүс нь яаж хэлэхэр чинь а одоо таал тал тийшээс татгарч ирсэн баг. 자, 이때부터 선교가 본격적으로 이루어지게 되었던 것입니다. За тэрнээс хойш яаж хэлэхэр чинь сайн мэдээ тархаж ирсэн баг. 그래서 이제 흩어져 있는 그러한 유대인들이 이 다른 민족들과 이렇게 살 수밖에 없었죠. 그러면서 그들에게 이제 유대교를 먼저 이제 전하게 된 것입니다. За тэгээд тэд нэр тал талд ингэ тархахтаа яаж хэлэхэр чинь өөр ирэхгүй одоо нөгөө сайн мэдээг тархаж эхэлж байгаа тийм. 자, 그렇게 이제 선교적 활동이 이제 시작이 된 것입니다. За тэгээд эзний нөгөө сайн мэдээний үйлс эхэлсэн баг. 자, 이 구약의 유일신관, 그러니까 이제 신은 하나님 한 분밖에 없다. 이것이 이러한 이 신에 대한 개념이 영적으로 도덕적으로 우월함을 이제 다른 나라 사람들로부터 인정을 받았습니다. Мгм. Тэгээ одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэр Израильчууд тэр юудэчүүд ирээд амьдралаараа одоо гэрчилж байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэтэл тэдний гэрчилжсэн агуулгад бодлоо сүнслэг бурхан ердөөтэй ганцаархнаа тэр ингээд цор ганц оршигч бурхан гэдгийг тэднэрээр дамжуулаад ер нь олон тэгээ үндэстнүүд хүлээн зөвшөөрсөн байна. 왜냐하면 이제 대부분은 이제 다신교, 그러니까 여러 신들을 인정하는 나라들이 많았습니다. Тэгээ яагаад л тухайн үед харах юм бол олон үндэстнүүд яаж юм л чи ихэнхдээ нэг бүгд л ижилхэн бурхан гэсэн юм ойлголттой байдаг. 자, 유대인들의 이 선교의 특징을 살펴보겠습니다. 어, А 그, 예, Майкл 유대인의 Джонсон. 선교, 예, 선교의 특징. Мгм. За тэгэнгүүт тэд нарыг одоо тэр нөгөө хэдүүлээ онцлогуудыг харъя гэсэн үг. Ямар онцлогтой байсан юм болоо. 유대인들이 이제 선교를 하면서 이 개종자, 그러니까 자신들로 이렇게 바꾸는 거죠, 종교를. 이것을 얻는데 노력을 했습니다. Мгм. За тэгэхээр тэд нар яаж гэхэлэр чинь а юудэ хүмүүс өөрийнхөө тэр нөгөө нэг итгэлийг гэх юм уу сахахын төлөө нэлээд ингээд хичээл зүтгэлтэй байсан. 이 유대인들이 이제 사실은 그러니까 하나님에 대해서는 알고는 있었지만, 그러니까 다른 민족들과 이렇게 같이 살다 보니까 더 분명하게 자신들의 하나님에 대해서 또 종교에 대해서 이해하게 되었던 것입니다. Тэгээ тэд нар магадгүй тухайн үедээ нөгөө тэ боолчлоос ирсэн за тэгээд олон үндэстнүүдийн үзэл бодлоос өөр байсан боловч энэ дунд магадгүй өөрсдийнхөө тэр шашны онцлогийг бас ойлгосон юм шиг байна. 그러니까 무슨 말씀인가 하면은 이제 우상 숭배와 그들의 신과 하나님과 하나님을 섬기는 모습이 전혀 다르죠. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол одоо хуурамчтайнд хиймжтэнд мөргөх болон эзэн бурханд үйлчлэх хоёрын ойлголт чинь шал хоёр өөр шүү дээ тий. 물론 좀 비슷한 부분도 없지 않아 있겠지만 유대인들이 Мэдээж 오히려 байгаль ахал та. 오히려 유대인들이 그들의 모습을 보면서 이제 하나님에 대해서 좀 더 잘 이해하게 된 것입니다. 발견하게 된 것입니다. Тэгээ магадгүй тэр юудэчүүд нөгөө босож ирчээд өөр үндэстэн дотор ингээд тархаж амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ тэр үндэстнүүдийн байгаа байдлаас нь тэр ялгаануудыг олж харсан юм шиг байна. 자, 그런데 궁금한 거는 우리가 이들이 그동안에 이렇게 하나님의 진리를 잘 알고 있었는데 어떻게 이제서 이렇게 선교에 이렇게 열정을 갖게 되었을까? 이제 이런 의문을 우리가 가질 수 있죠. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр харах юм бол яг үнэндээ юудэчүүд өөрсдөө яаж чадсан бэлээ бурхны өмнө хөшүүн байсан те хөшүүн хүзүүтэй тэгж жагаад ингээд шийтгэл өөртөө авч тэгвэл тэд нар яаж явж байгаа дахиад эзэн рүү хандсан юм халуун те
сэтгэл эзнийг одоо гэрчлэх гэсэн ийм зөрөх төлөв олсон гэдэг. Тэгэхээр энэ дэр анхаарч үзье тийм ээ. 이 유대인들에게 있어서는 이 누부갓네살 이후, 그러니까 바벨론 포로 이후에 참 그런 엄청난 일을 당한 적이 없었습니다. Тэд нэр яасан дээр юудэчүүд одоо тэр Вавилон руу цөллөгдөд очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ тэгтлээ нэг тийм үгдгийг гайхамшиг ч юм уу үзээд тэгээ их онцгой байдлыг хараад ч юм ингэсэн удаа бол байхгүй. 자, 그러니까 이스라엘 백성들이 이제 완전히 망하게 되니까 그때서야 이제 회개하고 하나님께 돌아오게 되었던 것입니다. Тэгээ тэд нар магадгүй яаж ирлээ өөрсдөө бие махбодоор сэтгэл сүнсээрээ үнэхээр бүр ингэдэг нэг мөхлийн иргүүдээр ирсэн учраас тэр үед тэд нэр одоо гимшээд ойлгосон юм шиг байна. 그리고 그 영적 지도력을 이어가는 사람들은 그들의 신앙에 새롭고 또 신중한 헌신을 또 이렇게 결단하게 되었습니다. Мгм. За тэгэн гутаа тэдний тэр нэг итгэлийн тэ дотор байсан өрөөд нь дахиж ингэ дахиалсан юм шиг байна. 네, 그러면서 이 유대인들이 이제 신앙의 변화를 이제 맞이하게 되었습니다. За тэгээд тэд нэр яаж хэлээрээ дахиад одоо тэр итгэлийн өөрчлөлтөд зүйл нэг хийгдэж ирэлцдэг тэр. 우리가 이런 역사를 보면 하나님께서 이렇게 고난을 통해서 어, 우리를 이렇게 만들어 가신다 이런 부분들을 우리가 깨닫게 됩니다. Тэгээд бид нар яадаг гэхээр ямар нэгэн ийм асуудалд ороод ч юм уу зовлон донд яадаг эзэн бид нарыг босгон байгуулж байна да дасгалжуулж байна да гэдэг ийм мэдрэмж авдаг. 네, 그러니까 이스라엘 백성들은 이 바벨론 때 완전히 망했기 때문에 더 이상 인간적인 소망이 없었던 거죠. За тэгэхээр урд нь болохоор яшин тэд нарт ийм тий одоо эзнэрөө хандсан ийм одоо халуун байдал байхгүй байсан юм шиг байна. 자, 그러니까 이제 더 이상 소망이 없게 되니까 그때서야 이제 하나님만을 바라보게 된 것입니다. Харин энэ удаа тэд нэр цөлөөцснөөс хойш яаж вэ? Ингээд өшөө за болчихно байх гэсэн ийм найдар өрөг одоо найдвараа бүрэн алдсан юм шиг байна. Тэгээ тэрнээсээ үүдэж яж гэхэлэр чинь эзнэргөө жихнээсээ нөгөө одоо 네, хэрэгж шашна. 우리도 마찬가지죠. Бид нар ч гэсэн ер нь ялгаа байхгүй тий. 이 겸손이란 뜻은 하나님을 전적으로 의지하는 것을 말합니다. Тэгээ ер нь бол тэгвэл тэр даруу гэж юу хэлж байгаа юм? Гэнгүүт бурхныг найдах, бурханд найдахыг хэлж байгаа шүү дээ тий. 자, 그런데 우리가 좀 이렇게 할 수 있는 것에 대해서 우리가 좀 할 수 있다라고 생각이 되면 하나님 잘 이렇게 생각하지 않죠. Бид нар юу гэвэл аливаа зүйлсэнд болоод байгаа юм шиг тий бүтэд байгаа юм шиг болохоор нэг тийм эзэн бурхан руу харахаа ер нь ховордчтой. 하지만 예수님께서는 자신이 충분히 할 수도 있지만 항상 하나님의 뜻을 찾고 하나님이 하라 하시는 그 말씀대로 순종했다고 했습니다. Гэхдээ бурхан яасан бэ? Эзэн Есүс өөрөө бол хангалттай чадна тий надгүй өөрхөн ажлыг хийн. Гэхдээ яаж вэ? Бид нар лөө ирээд за чи хийгээч чи яваач ингээрэй гэж хэлдэг. 그렇기 때문에 예수님은 그러한 자신과 하나님이 항상 함께 하셨다 이렇게 고백하셨습니다. Гэхдээ эзэн яасан бэ? Тэр бүх зүйл дээрээ эзэн өөртөө ингээ хамт үлдсэн гэж хэлж байсан. 우리도 마찬가지예요. 하나님이 함께하면 모든 일이 다 쉽습니다. Бид нар бурхантай хамт үлдэх үед гэвэл бүх зүйл ингээ амархан. 큰 산도 평지가 되고 바다도 갈라지고 하나님은 뭐든지 다 할 수 있으십니다. Тэгээ бурхан яах вэ? Том уулыг эгшнүүлгэж чадна, далайг хөдлөж чадна. Тэгээ бурхан өөрөө бүгдийг хийж чадна. 자, 이때부터 유대인들은 하나님과 말씀에 대한 충성이 최고시 되었습니다. 그 за тэгэхээр 이때부터 라는 게 목사님 지금 그 유다에 대해서 말씀하신 거죠? 예, 지금 유대인들이 지금 이렇게 포로로 끌려가고 그 이후로부터 이제 네. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол харин яаж хэлэх чинь юудэчүүд яг тэр үеэс эхлэж ярьсан чинь бурхныг ингэ мэдчихэе гэсэн үг одоо юу руу
Юу лээ? Вавилон руу цөлөгдөх үеэс ахвалаад. 자, 하나님이 우리를 낮추시는 이유가 있습니다. Тэгээ бурхан яаж илэр чинь одоо бид нарыг а, доош нь ингээд буулгадаг тэг шалтгаан байдаг. 우리가 낮아지면 하나님이 우리를 높여주십니다. Тэгээ бурхан яадаг вэ? Бид нар эзний өмнө өөрөө доош буулт хийх үед яадаг вэ? Бурхан бид нарыг өөрөө өргөж өгдөг. Өргөмжилж. 그 높아지게 하시는 방법이 바로 말씀입니다. За тэгэхээр бид нар тэг эзнэр өргөгдмөр байна гэвэл тийм арга нь юу гэхээр чинь эзний үг баг. 말씀을 사모하고 하나님을 잘 경외하면 하나님이 가장 큰 은혜와 복을 내려주십니다. Тэг бид нар эзний үгийг тэг хичээнгүлэн анхаарад яадаг вэ? Эзэн дотор байгаад ингээд ирэх үед эзэн өөрөө тэр хүчийг ингээд биднэрт өгдөг. 이스라엘 백성들이 이것을 깨닫게 되자 하나님이 자신들을 왜 선택했는지 그것에 대해서 새롭게 깨닫게 되었습니다. Тэгээ Израильчууд яасан гэхээр өөрсдөө одоо нөгөө нэг тэг асуудалд ороод ингээд ирэхлээр яж гэхээр бид нар өөрсдөө зүрхээ биш харин Бурхны хүчээсэн гэдгийг ойлгож эхэлсэн юм шиг байна. Хичээл эхлэх үед 자, 우리 계속 보겠습니다. ажил үргэлжлүүлсэн. 자, 그래서 유대인들이 이 율법서와 이 선지서, 율법서와 이 선지서를 통해서 자기들이 감당해야 할 그런 이제 마지막 때 그런 이 선교를 이제 감당하게 됩니다. За тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол Израильчууд яасан гэхээр анх сонгогдохдоо тэдний чинь бурхнаар олон бухныг гэрчлэхэд сонгогдсон хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Тэрнийхэн үүргүүдийг одоо юу гэх вэ? Яг сүүлийн үеүүдэд гэх юм уу? Хуучин гэрээ болон шинэ гэрээ хоёрын дундын завсрын үеүүдэд харин тэр үүргүүдэд биелүүлсэн гэсэн. Биелэж эхэлсэн гэсэн. 그리고 이제 메시아가 오시면 모든 우상은 다 폐해지고 또 모든 열방이 이제 하나님께 찬양을 돌리게 된다. 이제 이렇게 이해하게 된 것입니다. Бид нар юу гэж ойлгосон гэхээр Месиа ирэх юм бол бүхэл одоо тэр хуурамчтэй хиймжтнүүд нь үгүй болж бүх харан түмэн бурхан руу хандаж магтах болно гэдгийг ойлгосон баг тэд нэр. 자, 그래서 이때부터 유대인들이 이 선교에 열심을 내었습니다. За тэгээд тэрийг ойлгосоос хойш тэд нэр маш их тууштайгаар одоо эзний үйлчлэлд хэрэглэгдэж эхэлсэн гэсэн үг. 자, 그러니까 그 당시에는 이제 뭐 몇백 년 후였지만 어쨌든 이제 메시아가 이제 곧 오시게 되었던 거죠. Тэгээд магадгүй тэд нар чинь эхлээд ингээд нөгөө үйлчилсэн тэр үед нь сая хэлсэнчлэн 400 жил байгаа шүү дээ тий. Гэхдээ тэд нар тэгсэн ч гэсэндээ удахгүй ирнэ гэд үйлчилсэн. 자, 그래서 성경 여러 부분에서도 이방인들이 이렇게 개종, 돌아오는, 그러니까 이제 종교를 바꾼 거죠. 이런 부분들이 이제 기록이 돼 있습니다. Тэгээд тэдний одоо үйлсээр те харь үндэстнүүд ч гэсэндээ өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлийг эзэн рүү эргүүлсэн буюу хуучин итгэжсэн тэр нөгөө юунуудаа хуучин итгэжсэн итгэлийг хотод ч гэсэндээ сольсон юм тэмдэглэлүүд бас байгаа. 구약에 이제 그 이방 사람들이 이 개종한 그런 말씀들을 들어서 이제 유대인들이 하나님을 증거하는 그런 사역을 행하도록 했습니다. За тэгээд тэд нар болохоор чинь хуучин гэрэн дээр л мэдээж хэрэг үндэслэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Хуучин гэрэн дээр үндэслээд эзний тэр 그 үйлчлүүд ингээд нэлээд тэмдэглэгдсэн байна. 이 구약의 이방인들이 이 유대인으로 이렇게 믿는 그런 자들이 꽤 있죠. Хуучин гэрэн дээр харах юм бол хэрэлээ тэг харь үндэстэн хэрнээ бурханд итгэсэн тийм хүмүүсийн талаар бас жишээнүүд байгаа тийм. 우리가 예수님 족보에도 보면은 네 명의 여인이 이방인들이었죠. Тэгээ жишээлх юм бол хэдүүлээ Иесусийн одоо ургийн бичгийг харах юм бол тэн дээр дөрвөн юм харь эмэгтэй гэхэд дөрв байж байгаа тийм ээ. 그리고 이제 그 나아만 장군도 또 이방인이었고, Аа. За тэгмээд Нааман гэдэг нэг одоо юу байж байгаа тийм ээ. Нааман жанжин ч гэсэнтэй харь үндэстэн байсан. 그리고 누구보다 그 느부갓네살
그 왕, 바벨론 왕, 그 사람 같은 경우도 하나님을 찬양하는 그런 말씀이 기록이 돼 있죠. За тэгээ тэрнээс хойш одоо эрх мэдэлтэй хүмүүс ч Небухаднецар хаан ч гэсэн бас байж ин тийм ээ. Бурхныг ингээд магтаж хүлээж авсан ийм нийгэм бас байгаа. 그런 부분들을 들어서 이제 유대인들이 그 이방인들에게 이제 선교를 시작하게 된 것입니다. Хэдлэг гэх мэтчлэн ийм одоо юунуудаас жишээнүүдээс те юудэ хүмүүс ч гэсэндээ өөрийн бурхнаа те хариу үндэстнүүдэд танилцоо таниулж те нэг талаараа эзний ажилд хэрэглэгдэж ирсэн байна гэдгийг хадлаа харж болохоор байна. 그 유대교의 메시지는 이 한 분 하나님을 선언하는 것이었습니다. За юудэчүүдийн тэгвэл тэр одоо итгэж байгаа итгэлийн амьдралынх нь агуулга нь юу гэхээр зөвхөн цор ганц бурхан гэсэн ийм агуулгатай байсан. 그 당시에 그 이방인들은 여러 신들을 다 섬기고 있었죠. За тэгэнгүүт тухайн үедээ болохоор чинь газар бүр те үндэстэн болгон улс болон өөр өөрсдөө гэсэн бурхадтай яваад байна те. 그 신들이 너무 많아가지고 어떤 신은 이름이 없는 신도 있다고 했습니다. Тэгээ бүр юу гэлээ бурхад олон гэдсэн чинь зарим тохиолдолд нэг хитрхээ олон бурхтай болохоор энэ мэдгүй нэргүй бурхан дараа нэг бурхан гарах үз гэдэг нэг бас юм нэг өргөцсөн байлээ таглаад. 그리고 그 우상 숭배하는 가운데 하나의 특징이 이 굉장히 부도덕합니다. За тэрнээс харах юм бол яаж гэхээр чинь бид нэр одоо харах юм бол бурхан хиймэл бурхтад гэх юм уу бүртэг хиймэл бурхтад шүрхтдэг хүмүүс гэхэд нэг асар их ингэ байсныг харж болно гэсэн. 네, 그래서 그 구약 시대에도 그 바알 숭배하는 그러한 모습들 보면은 굉장히 음란한 그러한 그런 행위들을 많이 합니다. За тэгээ хуучин дэрэн дээр харах юм бол тийм ээ баад мөрөгдөг гэсэн хүмүүсийн хийж чад тэдний тэр үйлдэл энэ тэрийг харах юм бол маш тийм өөрмөц үйлдэлүүдийг ч гэсэн тэд нэр өөрсдийнхөө итгэл үнэмшилтэд тулгуурлаад хийж байгаа юм. 그래서 이제 유대인들이 이제 그런 부분들, 우상과 그런 부도덕한 부분들로 하여금 이제 이교도인들을 해방시키려고 그렇게 노력을 했습니다. Тэгээ яасан гэхээр тэд нэр тэр одоо эвдэчүүд яаж гэхээр тийм хүмүүсэд өөрсдийнх нь тэр итгэл үнэмшлийг дамжуулахын төлөө хичээсэн баг. 그리고 더 분명한 것은 이제 하나님이 이제 진노하시고 심판의 날이 이제 가까워진 거죠. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тэгснээрээ тэр шүүлтийн өдөр эзний өдөр илүү ойртсон гэдгийг тунхагласан баг. 그리고 그 이후에는 하나님의 나라가 세워지게 되는데, 그 하나님의 나라에 대해서 이제 전하게 된 것입니다. Тэр харах юм бол бурхны тэдний тэр үйлсээр дамжуулаад яаж юм гэхээр бурхны улсын талаарх хүмүүс бас ойлголт авч. 그 당시에는 그 혼합주의, 그러니까 여러 이 신들을 섬기는 것에 대해서 당연하게 그렇게 생각을 했었던 시대였습니다. Тэгээ тухайн үед болохоор ч нэг яг уу одоо бурхны талаар гэх юм уу эзний талаар хүмүүс янз бүрээр боддог тийм үе байсан гэж. 하지만 유대교는 다른 종교를 인정하지 않죠. Гэтэ юудэч болгоо юудэгийн шашин чинь яаж хэлэрэг өөр шашныг хүлээн зөвшөөрдөггүй шүү дээ тий. 그러나 그 다른 민족을 또 유대인으로 만들려고 하지도 않았습니다. Гэтэ тэд нар ясалэр өөрсдөө өөрсдөө зүтгэхгүй өөр бүртээ хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тэгмээд тэд нар хэлэр зөвхөн одоо нэг манай юу дээр л орох хэрэгтэй гэж бас хүчлээгүй хүмүүсийг. 자, 오히려 훨씬 더 강한 이 선지적 또 어떤 역동, 그러니까 이렇게 강한 그런 소명이 있었습니다. Харин тэднэрт юу эсвэл илүү тэр нэг одоо баттай ийм бодлууд нь байсан. 네, 그것은 이제 모든 민족이 각각 자기의 그 민족 그대로 남아 있으면서 하나님과 하나님의 법에 순종하는 그러한 자들로 이렇게 만들어가는 것이었습니다.
Харин тэд нэр яасан гэхээр өөрсдөө юу гэх юм бурхан манай бурханыг заавал хүлээж авах гэдэг ч юм уу тэгж шахахгүй ч гэсэндээ тэд нэр чи ядаж үйлдэлээ хянах тал дээр нь те эзэн бурхан бол байдаг шүү те бурханд ингээд дуулууртай байх хэрэгтэй шүү гэх мэтчлэн зүйлүүд дээр нь хүмүүст одоо ингээд үлгэрлэж өөрсдөө дамжуулдаг гэсэн байна. 유대인들은 이 구약 성경을 통해서 하나님의 백성으로서 세상에서 해야 할 아주 고귀하고 성스러운 그런 선교 사역을 시작했습니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэд нэр өөрсдөө те бурханы тэр нэг нь юугаар эзнийг мэдсэн тэр амьдралынхаа мэдлэгээр те эзэн бурхан руугаа хандсан тэр үйлчлэлүүдийг амьдрал дээрээ бас хийцгээсэн гэсэн үг. 하나님은 이 제사장 역할을 맡을 한 민족, 그러니까 이스라엘 민족을 택하신 거죠. Тэгэхээр бурхан яасан блэ? Израиль гэдэг нэг үндэстнийг анхнаас нь сонгосон тийм ээ. 그리고 그들을 통해서 다른 민족을 축복되게 하시고 또 그들에게 영적인 것들을 채우도록 하셨습니다. Тэгээ бурхан яасан бэ? Тэднэрээр дамжуулаад те Израильчууд эхлээд сонгоод энэ сонгосон Израильчуудаараа дамжуулаад дахиад бусад үндэстнүүдийг өөрийгөө илэрхийлэх гэсэн одоо ийм юутай байгаа те илэрхийлэх гэсэн ийм төлөвлөгөөтэйс. 따라서 모든 백성이 자기에게 맡겨진 제사장 직분을 수행했습니다. За тэгээд тэд нэр яаж вэ? Бас одоо тэр бүх үндэстнүүдийн те биднэр гэсэндээ ялгаахгүй дуудсан зорилгын нэгэнд бас тэгж ойлгож болно. 네, 그렇기 때문에 이 백성은 거룩한 백성인 것입니다. Тэгэхээр эзэнд хэрэглэгдэж байгаа ард түмний юу гэх вэ? Ариун ард түмэн гэдэг тийм. 그리고 그들을 다스리는 법은 제사장 직분을 잘 감당하도록 하는 특별한 것이기 때문에 이것이 다른 민족과 다르게 에, 만드는 점이었습니다. Тэгэхээр тэрнээс гадна тэгвэл тэднэрт үйлчилж байгаа тэр хүмүүсийг бас юу гэж чинь тахилчийн албатай болгож өгч байгаа тийм. Тэр утгаараа илүү нөгөө одоо хүчрийн үеэдээс арай нэг өөр тийм байр суурин дээр савирч байгаа гэсэн. 네, 그래서 이것은 우리가 앞에서 요나 살펴봤지만 이 요나가 가졌던 그런 생각과 매우 다른 태도였습니다. За тэгэхээр бид нар энийг харах юм бол Израильчүүдийн одоо тэр дотор байгаа бодол нь өөрөөр хэлбэл хэдүүлээ түрүүний хичээл дээр сурсан Йона өдрийг бодох юм бол харьцангуй өөр байна. 그러니까 요나 시대에는 이 자기들 중심의 그런 이제 신앙이었죠. Тэгээ Йонагийн байгаадлыг харах юм бол явсан блэ тэр чинь зөвхөн өөрийгөө төвтэй байсан тийм үзэл бодол илүү байсан тийм. 네, 우리도 이 요나 같은 그런 신앙에 빠질 수 있어요. Заримдаа бид нараас яадаг гэхээр Йонаг ингээд Йонаг хэлэлтгүй өөртөө Йона шиг болцсон явж байгаа үе бас байдаг. 네, 우리는 나 중심이 아니고 하나님 중심의 신앙생활을 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар тийм учраас нэг одоо явах гэхээр би төвтэй биш харин бурхан төвтэйгээр ингээд тийм боддог, үйлддэг ийм болох хэрэгтэй байна. 네, 그래서 언제든지 내 생각보다는 하나님의 뜻이 무엇인가를 먼저 우리가 찾아야 됩니다. Тэгээ бид нар юу ч болж ирсэн те миний бодол гэхэлээр бурхны төлөвлөгөө яг юу вэ гэдэг дээр анхаардаг байх нь чухал юм. 때로는 내 생각과 좀 다르더라도 하나님의 뜻이 그럴 때는 그 하나님의 뜻대로 가야 됩니다. Тэгээ магадгүй зарим тохиолдолд миний бодлоос өөр байдаг. Бурхны хүсэл гэсэн чинь миний хүсэж байгаас шал өөр тохиолдол бас байдаг. Гэхдээ тэгвэл яах юм? Би өөрийгөө сонгохоос илүү Бурхнаас нэг сонгоод үзээрэй гэж. 그렇기 때문에 하나님이 가라 하면 가고 멈춰라 하면 멈추는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл бурхан яваагүй бол яваад зогсгүй л зогсоод те. Бурхны хооронд хийгээд үзээрэй. 그래서 우리는 하나님 말씀을 통해서 하나님 말씀이 하라 하는 대로 우리는 순종하는 것입니다. Тэгээ бид нэр яадаг вэ? Нэг эсэм дээр одоо өнөөдөр шигсэндээ тийм ээ эзний дагаа эзэн хийгээрэй гэсэн утгаас ингээд сууж байгаа тохиолдол шүү дээ тийм ээ. 무엇보다 우리는 그래서 이 성경 중심, 말씀 중심, 이것이 가장 중요한 우리 신앙의 방향이라 볼 수 있겠습니다.
Нийтдээ хамгийн чухал нь юу вэ? Миний итгэл гэдэг нь итгэл чухал те үг чухал гэсэн ийм байр суурин дээр байх нь хэрэгтэй. 네, 어떤 훌륭하신 목사님이나 어떤 좀 지혜로운 분께서 어, 어떤 일을 이렇게 제안하실 수 있습니다. Тэгээ хүн яадаг вэ? Одоо юу гэдгийг нэг тийм мундаг пастор эсвэл нөгөө одоо мэрэгэн ухаантай хүмүүс ч юм уу тийм хүмүүсийн үгийг за та тэгсэн үү гэдэг ингээд авах нь ер нь элбэг авах гэдэг. 물론 우리가 그분에 대한 신뢰가 있기 때문에 그분들이 말하는 것에 대해서 우리가 어느 정도는 따라갈 수 있겠죠. Тэгэхээр мэдээж хэрэг бид нэр тодорхой хэмжээний нөгөө тухайн хүнийг хүндэлж байгаа юм хүндлэл байх юм бол яадаг вэ? За та тэгж байгаа тэгээ гэдэг ч юм мэтлээ дагах тохиолдол байдаг. 하지만 이 성경에서 그러니까 성경에서 금하는, 그러니까 진리에서 어긋나는 그러한 부분에 대해서는 우리는 그 누구라도 순종할 수 없습니다. Гэхдээ яг үүндээ хичнээн тийм одоо мундаг хүн байлаа гэлээ ч гэсэндээ тэр хүн өмнөөс арай нэг жоохон хазаад эхэлчихвэл бид нэр тэгсэн ч гэсэндээ за та хэлж байгаа юм шиг ингээд тагаадаж болохгүй шүү дээ тийм ээ. 네, 그 부분이 우리가 앞에서 다니엘을 통해서 우리가 좋은 교훈을 우리가 받을 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр яах вэ? Тэгэхээр бид нэр эхлээд эхт нь эзэн бурхныг дагах бодож үзээд эзэн бурхантай хамт байгаа тэр шийдвэрүүдийг сонгодог байх хэрэгтэй. 이 유대인들이 이렇게 시간이 지나면서 많은 고난을 통해 이렇게 예, 자라나게 된 것입니다. Тэг яагаад гэхээр одоо энэ Юдад Израильчүүдийн хэдлээ харах юм бол тэд нар яасан бэ? Анхнаасаа супер байгаагүй тий. Тэд нар зовлонгоор дамжуулаад олон зүйлийг одоо нухчиж, бүдчиж, ингэж бэжж эзнийг ойлгосон ийм ард түмэн байна. 자, 그래서 이제는 유대인들이 이방에 나감으로써 그들의 소명을 감당하려고 애썼습니다. За гэхдээ тэд нар одоо яаж вэ чинь тэр утгаараа нэг тий хариу үндэстэн рүү хандсан тэр эзний тэр агуулгууд руу эзний тэр сэтгэлийг дамжуулж эхэлж. 선교의 목적은 개종시키는 일입니다. Тэгээ сайн мэдээний төлөв гол зорилго нь юу юм бэ? Тэгэхээр чинь а тий тэр хүмүүсийг зөв зам руу удирдах байгаад. 자, 우리가 이 선교의 이 두 번째 통로로 이 문학을 들 수 있습니다. За тэгэхээр энэ яаж вэ чинь м, а, бид нэр яаж ихээр чинь сайн мэдээний талаарх одоо сайн мэдээ дамжуулах ийм гаргалгаа тий эсвэл сууг гэж үзэх юм бол тэрний нэгийг нь болохоор одоо тэр урлаг тий урлаг тал руугаа гэх юм уу амьдралын юм хэв маягийн соёл руу бас харж болно. 앞에서도 이 지혜 문학에 대해서 우리가 좀 살펴봤지만 그런 부분에 대해서 이 세상 사람들이 관심이 많이 있습니다. Мгм. Тэг хүмүүс яадаг гэхээр крон 부분 아는 데서는 목사님 그 예. 지혜라는 지혜 문학에 그러니까 세상 일반 지혜에 대해서 네. 사람들이 관심이 많이 있습니다. Тэг хүмүүс болохоор яадаг гэхээр энэ ер нь бол нэг юм дэлхийн мэрэгэн ухаан тий одоо гоц ухаан, суу ухаан гэдэг ч юм ийм зүйлсүүд рүү илүү бас ингээ анхаардаг. 그런 지혜, 그러니까 세상의 지혜와 또 우리가 성경을 통해서 하나님의 지혜를 이렇게 자연스럽게 그 연결시킴으로써 이방인들에게 어떤 좀 관심을 이렇게 끌게 할 수 있는 것입니다. Тэгэхээр тэг хүмүүсийн тэр нөө сонирхдаг яг тэр ухаан тий мэрэгэн ухаан мэрэгд онч мэрэгэн ийм байдлуудыг нь эдэлээд одоо тэр талыг нь барьж аваад тэр бурхны тэр талуудын яагаар барих вэ гэхээр хуучин гэрэн дээр байгаа жишээлх юм бол тий энэ мэрэгэн ухааны үгсүүдээр бид нэр барьж аваад тэгээд энийг сайн байдлаар дамжуулах нэг юм одоо шат толгойд хэрэглэж бас болно. 그래서 세상에도 철학적인 사상이나 그런 종교적 안에 이 최고의 이 선의 개념들이 있습니다. Тэгэхээр бид нар харах юм бол тэн дээр яг хэлээрээ арай бас нэг өөр нэг агуулга бас байдаг тэрэн дээр мэрэгэн ухаанаас гадна. 자, 그런 부분들을 이스라엘의 어떤 역사와 또 성경의 그 지혜를 이렇게 연결시켜
줌으로써 무엇이 더 최고의 선인가를 이렇게 알게 하는 것입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэр одоо мэрэгүү ухаанаар дамжуулаад аль нь илүү вэ, аль нь дээр вэ гэдэг ч юм уу те ийм зүйлсүүдийг хүмүүс мэдэхэд дээр анхаарч болно. 그래서 이 잠언에 보면 1장부터 9장까지 보통 이렇게 그 시대에 이게 선교용 책자로 사용되었습니다. Мгм. За тэр утгаараа нэг сургаалт төгс номны ялангуяа 1-9 бүлэг болохоор чинь яг тухайн үедээ тэгээ энэ сайн мэдээний гол хэрэгслүүр гэж явж исэн. 선교적으로 또 중요한 하나의 사건은 이집트에서 처음으로 구약 성경을 번역한 일입니다. Тэгээ тэрнээс бас гадна ажиллахлаар чинь нөгөө тэр одоо тодорхой хэмжээ соёл руу ингээд орох ч юм уу тэр мэрэгэн ухаантай холбоотой хуучин гэрэн дээр онцгой нэгэн одоо нэг сайн мэдээний ажлууд нь ажил нь юу байсан гэсэн чинь Египтэд нөгөө нэг анх удаа Библийг орчуулсан байдаг. 그 성경을 72역 성경이다 이렇게 부르거든요. 72역 구약 성경 이렇게 부릅니다. Нёг гэм үү 종саны жиш би нёг. 그러니까 70명이 그 성경을 번역했다. 이제 그 말이거든요. 그러니까 70명이 구약 Мёг 성경 мёг нэ. 번역이에요. 번역. 예, Э 예. тэр Библийг хүмүүс юу гэж нэрлсэн байдаг гэхээр 70 хүний орчуулгын Библи гэж нэрлэв. 70 хүний орчуулгын Библи гэж нэрлэдэг. 자, 그러니까 그 70명의 유대인들의 학자가 그 히브리어 구약 성경을 그 당시 이제 그리스어가 이제 공동어거든요. 다 이제 헬라어를 쓰니까 그러니까 헬라어로 번역한 성경을 말하는 겁니다. Тэгээд 70 хүний орчуулга гэж яагаад нэрлсэн гэхээр Юудын 70 ийм эрдэмтэд тухайд тэрийг нэг еврей хэлнээс нь грек хэл рүү орчуулж ирсэн юм Библийг. 근데 그 당시 이제 그 이스라엘 사람들도 이제 그 나라가 전체적으로 이제 그 헬라어를 쓰는 그 시대였기 때문에 그들에게도 사실은 그 번역된 성경이 필요했던 거죠. Мгм. Тухайд яаж л чинь тэр нэг ам, тухайд нөгөө нэг юу байгаад байна те грек хэлээр тэр тухайн бүс нутаг ерөнхийдөө тэр даяараа тухайн цаг үедээ ихэнхдээ нөгөө одоо манайхаар англи хэлийг өргөн хэрэгжилж байгаачлан хэрэгэлдэг шиг тухайн үедээ грек хэлийг өргөн хэрэгжилж байсан юм. Тэр утгаараа Библийг грек хэл рүү орчуулсан нь тэг олон хүмүүст ингээд өөр өгөөчтэй байсан гэсэн үг. 자, 그렇게 성경이 번역이 됨으로 해서 이방인들도 쉽게 그 성경을 읽을 수 있는 그것이 이제 선교적 도구가 되었던 것입니다. Тэгснээр яаж юм гэхэлэр чинь одоо нөгөө Библийг орчуулах Библи грек хэлээр орчуулах тэгэхээр чинь зөвхөн юу дээ гэдэг аахгүй байна тийм ээ. Харьцангуй олон хүмүүс Библийг унших юм боломжийг нээж өгсөн гэсэн. 이 성경이 번역돼서 이렇게 도구로 쓰임되는 게 이게 굉장히 큰 역할을 합니다. Мгм. Энэ одоо Библийг орчуулна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тэ? Эзний үйлчлэлд маш тийм том нөлөө үзүүлсэн байх нь тэ? 우리 한국도요, 선교사보다 사실은 성경이 더 먼저 들어왔습니다. Тэгээ Солонгост ч гэсэндээ харах юм бол яасан блэ? Библиэс илүүгээр үгүй одоо юу Библийг барьсан хүнээс нь төрүүлээд Библи төрүүлээд орж ирсэн гэсэн түүх байдаг тий? 네, 그러니까 이 말씀에 이 힘이 엄청난 거죠. Тэгээ бид нэр энэ мэтчлэн түүхийн одоо тэр урсгалуудаас 그리고 харах юм. 그것은 Миний 물론 үгийн 사람이 쓰임 받지만 하나님이 하신다라는 것을 우리는 더 확실히 깨닫게 됩니다. тэгээ бид нар юу гэдгийг магадгүй мэдээч хэрэг хүмүүс ингэж хэрэглэгдэж байгаа тий? Гэтэл яхаа хүмүүс хэрэглэгдэж байгаа хүмүүс ингэж эзний үйлсэд хэрэглэгдэнэ. А гэхдээ түүний цаана яах юм? Эзэн өөрөө ингэ ажиллаа хийж яадаг гэдгийг бид нар бас үргэлж харж байна тий? 이 70명이 이렇게 번역된 성경이 이제 일상 용어로 이렇게 기록되었기 때문에 선교에 아주 적합한 도구가 되었던 것입니다. Тэгээ тухайн үед яасан хэлсэн тэр нэг юутай
соёлтой нь уусаж ингээд хийжсэн сайн мэдээний үйлчлэр те энэ 70 хүний орчуулгын энэ Библи болохоор яг тухайн үеийн хүмүүсийн нөө хэрэглэгддэг энгийн ярианы хэллэг гэж яддаг штеп. Тийм хэллэгээр орчуулагдсан юм байна. Тэр утгаараа олон хүмүүс нөө хүлээж аваад унших боломжтой. Гэт ийм эс. 여러분, 이 성경이 이 각 나라 말로 이렇게 번역이 되게 된 것이 이게 그냥 저절로 되어진 게 아닙니다. Тийм. Энэ бид нар Библи болохоор Библийн орчуулга гэдэг юу ч ингээд нэг тий ярих гэдэг. Зүгээр л орчуулагдсан гэж ярих гэдэг. Гэтэ яг үүндээ Библи тухайн аль ч улсын хэлээр орчуулагдсан бай. Библи орчуулгын гэдэг нь өөрөө энгийн зүйл биш гэдэг юм хэлээ. 이 사탄 마귀들이 이 성경이 번역이 되도록 그냥 내버려 두지 않았겠죠. Муу нэгэн бол тий Библи орчуулгаж явах үед бол зүгээр байдгүй нь тодорхой. 네, 그래서 역사적으로 이 성경 번역 때문에 순교한 분들이 상당히 많습니다. Тэгээ ингээд түүхээр хэдлээ харах юм бол Библийн орчуулгын төлөө тий Библийг дамжуулахын төлөө явж байгаад амиа алдсан хүмүүс олон байдаг. 그만큼 우리가 이렇게 각 나라 언어로 성경을 볼 수 있게 된 것이 하나님의 은혜가 아닐 수 없습니다. Тэгэхээр бид нэр харах юм бол тий а, таны улсад тий тухайн улсад өөрийнх нь хэлээр эзний үг орчуулагдсан байна гэвэл энэ нь үнэхээр том нэгүсэл гэж харахаа зур арга. 그렇기 때문에 우리가 이 성경을 더 가까이 하고 항상 이 성경을 우리가 읽어야 되겠죠. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас яг бид ч гэсэндээ энэ Библийг тий гэж хүлээж аваад тий Библиэд илүү ойр байх нь чухал. 그리고 이 묵시무나 이 다니엘서 이 성경은 이 선교 의식을 강화시켰습니다. За тэгээ тэр одоо харах юм бол тэр жишээлх юм бол одоо тэр нэг одоо дахиад нөгөө ийм ба Библийг хуучин гэрээний нөгөө сайн мэдээг болохоор чинь мэрэгэн ухааны үйлчлэл болон одоо утга уран зохиолын гэх юм уу соёлын үйлчлэл гэж ингэж хоёр ангилж байгаа байхгүй. Тэрний нэг одоо соёлын үйлчлэл тал руугаа гол одоо жишээ хөнгөлөх Даниэл ном байх жишээ нь. 구약 성경에 보면 이제 뒷부분에 이제 선지서들이 있는데 대부분 이제 묵시에 대한 내용들입니다. 이 부분들이 이 선교적 목적으로 출판이 되었습니다. За тэгэнгүүт одоо Библийн сүүлийн хэсгүүдийг харах юм бол ихэнхдээ нөгөө нэг одоо тийм юутай соёлтой холбоотой тухайн улсын соёл иргэншил тийм утга зохиолтой холбоотой ийм одоо хүмүүс гардаг шүү дээ тийм. Тэд нар ч гэсэндээ юу вэ? Эзний ажлыг хийхэд хэрэглэгдсэн гэж бичигдсэн ба. 그리고 이제 세상의 어떤 그리스 고전 작품들, 이런 작품들을 이 선교에 맞게 이렇게 또 고쳐서 또 사용하기도 했습니다. Мгм. Тэгээ тэрнээс ялгал чинь жишээлх юм бол ийм байдаг юм. Дэлхийн одоо ийм соёл иргэншил гэж байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Жишээлх юм бол Грекийн соёлч гэх юм уу. Альва соёлоодыг яаж нэгмүүд чинь одоо сайн мэдээнд хэрэглэгдэх тэр соёлоор дамжуулаад эзэн бурхныг хэрхэн илэрхийлэх вэ? Тэрнээр хүмүүс ч гэсэн үе үеийн одоо итгэгч нар те ажиллаж ирсэн удаатай юм. 그래서 우리가 고전 작품들 중에는 그런 어떤 그 선교적인 그러한 이 내용들이 들어있는 작품들이 많이 있습니다. Тэгэхээр бид нэр тэрийг харах юм бол одоо тэр түүхийг тухайн улсын түүхийг соёлохтой ч юм уу сонирхохтой ч юм уу тэр соёлд нь нөлөөлсөн Христийн тэр Христ итгэлийн шашны нөлөөлтөөс харж болдог. 그러니까 이제 그 당시에 이제 이방인들이 신앙을 갖도록 그렇게 만들어진 이 선교 문학 작품들이 많이 있었습니다. Жишээлх юм бол тухайн үедээ те харь хүндэс нөгөө өөрсдийнхөө соёл дотроо Христийн шашныг оруулж ирээд те тэрнгээр ингээ баг багаар өөрчлөгдөөд амьдралын хэвшлээд ингээ засагдсан газрууд ч гэсэн бас байгаа. 자, 그러니까 우리가 그전에는 이스라엘 백성들은 이런 일들을 하지 않았었죠. Тэгээд хэдлээ бодно одоо ингээд нөгөө уншихуд яаж юм гэхэлэр чинь урхан тэгвэл яаж гэсэн юм бэ? Израильчууд энэ мэдчлэг юу үйлдэж байгаагүй те. 그런데 하나님께서 이제 때가 가까워지니까 그들이 흩어지게 되면서 또 이제 본격적으로 이제 이렇게 선교, 여러 가지 선교 활동들을 하게 된 것입니다. За тэгтээ харин яаж гэхээр цаг үе ингээ өөр болоод ирсэн. Цаг нь өөрчлөгдөд ирэх тусам яаж юм гингүүд чинь бурхан өөрөө хүмүүсийг ингээ хөдөлгөж эхэлж.
이 바리새인, 우리가 바리새인들 하면 조금 부정적인 그런 우리가 생각을 하지만, 그러나 이들이 교인 하나를 얻기 위해서 바다와 육지를 두루 다녔다고 합니다. Тэгээ бид нар болохоор хэдүүлээ Парисай гэж болохоор мус ингэчих гээд байдаг шүү дээ тийм ээ. Жохон юм сөрөг толгой хүлээж авчих гээд байдаг гэсэн. Гэтэл яг үнэндээ яаж юм бэ гэхээр энэ фарисеучуд чинь нэг хүнд ч гэсэндээ эзнийг мэдүүлчих юмсан гэж тэ нэг хүнийг ч гэсэн аварч юмсан гэсэн ийм сэтгэлээр яадаг гэсэн бэ. Газар дэлхий тэ бүх ингээд нэг хөлнийхөө манайхаар бол нөгөө хөлнийхөө уулыг эргэтэл ингээд явдаг байсан гэж. 그러니까 이 바리새인들이 처음부터 문제가 있고 어떤 잘못이 있었고 그렇진 않았었을 겁니다. 처음에는. Тэгээ хэдүүлээ эндээс харах юм бол бас мэдэх зүйл мэдэх ёстой зүйл нь болохоор фарисеучуд гэж анханасаа бүр нэг тийм те одоо 그러니까 처음에 тэ ийм 이들이 өсөд байсан юм уу гэдэг. 순수한 마음으로 이렇게 열심은 있었으나 이제 좀 아쉬운 것은 이제 말씀에서 이제 벗어난 부분들이 좀 아쉽죠. Тэгээ харамсалтай нь тэд нар яасан гэхэлэр чинь эхэндээ үгэн дээр байсан хүмүүс. Сүүл рүүгээ яаж ялэр чинь нөгөө үг нь сүлдээ нэг соёлтойгоо холилдоод ийм болцсон байгаа болохоос биш. 그러나 또 우리가 이들에게 배워야 될 부분은 이런 열심입니다. Гэтэ бид нар яах вэ? Тэднээс сурах ёстой зүйл нь юу гэхэлэр чинь тэдний ийм тууштай байдлыг бид нар сурах хэрэгтэй. 예, 그런 열심 있는 자들을 통해서 또 이렇게 많은 선교에 영향을 끼치게 되었던 것입니다. Тууштай дуулууртай байдлаар яадаг юм бэ? Бид нэр дамжуулаад Библийг гэсэндээ бас одоо тий эзэн дээр ингэж яадаг баг. 자, Библи 그, 그 선교의 결과는 어떻게 됐는지 보겠습니다. За тэгвэл хэдүүлээ тэр үе үед те одоо тэр тухайн юун дээр соёл дээр нь те үйлчлэх гээд нөлөөлж ирсэн хүмүүсийн үр дүнг нь хэдлээ харъя да. 자, 유대인들의 선교적 노력은 더 많은 유대주의자들을 만드는 데 목적을 둔 것이 아니었습니다. За гэхдээ хэдүүлээ энэ юудэчүүдийн тэр үйлчлэлийн тэр гол зорилго нь төлөв байсан юм бэ. Гингут илүү их юудэ хүмүүсийг одоо олон хүмүүсийг юудэ өөрсдөө уруулах гэсэн юм уу гэвэл ерөөсөө тийм биш. 자, 그들은 하나님을 경외하는 이방인들이 더 많아지도록 하기 위해서 노력을 했던 것입니다. Тэгээ юудэчүүдийн гол зорилго юу гэхээр эзнээс имэдэг ийм хүмүүс олон болоосоо л гэж үзчихсэн. 모든 사람을 유대인으로 만드는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다. Тэгээ яг үндэ бүх хүмүүсийг юудэ шиг болгох гэсэн зорилго ч гэсэн зорилго бол бурханд бас байхгүй тий. 네, 그러니까 유대인은 유대인으로 태어나면 유대인들이 해야 되는 그 의식들이 있습니다. Мгм. Харин яаж ихээр чи хэдүүлээ харах юм бол юудэчүүдийн одоо тэр юудэчүүдэд байсан тэг ийм юу хөө бас ийм бодлууд нь бас байгаа соёлууд нь гэх юм уу? 네, 특히 남자로 태어나면 이제 할례를 다 행해야 됩니다. За гэхдээ тэднэр донд ямар одоо тийм соёлууд байсан гэхэлэр чинь жишээлбэл эрэгтэй хүн байх юм бол тий эрэгтэй хүүхд төрөх юм бол тэднэр заавал яах юм? Өвч хүндлэлтийг хийх ёстой гэсэн ийм одоо журам байх жишээний. 네, 그러니까 이제 그렇게 만들려고 선교한 것이 아니다라는 것입니다. 유대인처럼. Мгм. Гэхдээ юудэчүүд яасан гэхээр тэрийг өөрсдийнх нь ёсонд л тийм юм байгаа болохоос харь хүмүүсийн шигсэндээ тэг гэж ерөөсөө хэлээгүй. 선지자들이 그 예언할 때에도 이 메시아 시대에도 세상은 여러 민족으로 이루어질 것이라 이렇게 했습니다. 예언했습니다. Гэхдээ яасан гэхээр а дэлхий юу гэж хэлсэн гэхээр чинь месиаг тэр нь одоо юуны иш үзүүлэгч нар ч гэсэндээ иш үзүүлэхдээ месиагийн үед бүх дэлхий тэг бүх нийт ингээ тэ эзнийг болно хамтдаа ингээд юу гэх тэ бүх дэлхий эзних болно гэж ингээд тунхаглаж ирсэн. 네, 그러니까 다 유대인이 돼야 되는 게 아니다라는 말씀을 지금 하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ болохоор юу гэдгийг бүх хүн юудэ болно гэсэн утга ерөөсөө биш. 그러니까 그럴 필요가 없다는 거예요. Тэгээ ясам дээр юудэ биш хүн төрчөөд юудэ заавал болох хэрэгтэй гэсэн шалтгаан ч байхгүй тий. 중요한 것은 한 하나님을 인정하고
경배하는 것이 가장 중요한 것입니다. За тэгэхээр хэдүүлээ бид нэр альва зүйлийг үйлдэхтэй тий эзний сэтгэлийг мэдэх, түүнийг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг их чухал байна. 자, 그래서 이 말씀에 따라서 모든 이방인들은 이제 열방의 첫 열매가 돼서 다가오는 새로운 질서의 그 나라에서 어, 이 지극한 이 축복에 참여하게 된다. 이렇게 여겼던 것입니다. Тийм учраас яаж гэхээр эзний үгийг даасан бүхий л одоо хариу үндэстнүүд тэгэхээр тэдний одоо эзний өмнө үр жимстэй тий ардын болох өгөөд тэр улс ч гэсэндээ өрөөгдөх болно гэдэг ийм мессежийг тэд нэр өгч ирсэн байна. 네, 그러니까 할례를 꼭 받아야 할 필요는 없었던 거죠. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол тэгэхээр одоо ингэж байгаа юм чинь заавал нөгөө эрэгтэй хөх төрлөөгээд нөгөө юу хөвчөндөх ёстой өдр гэсэн утгаас биш шүү дээ тийм. 그리고 율법의 멍에를 짊어질 필요도 없는 것입니다. За тэгэхээр бас хуулийн одоо тийм ямар нэгэн байдлаараа бүх зүйлийг дагах хэрэгтэй гэсэн бас өгчсөн биш байгаа. 네, 그들은 이 노아에게 주어졌던 기본적인 법을 행함으로 충분했던 것입니다. За тэд нар болохоор чинь Ноагийн үед өгөгдсөн тийм нэг энгийн тийм яг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх боломжийн юм тусгай юм заавар хуулиуд байгаа. Тэднийг дагах нь хангалттай байсан. 네, 그러나 우상 숭배, 간음, 살인 이 세 가지 큰 죄는 원칙적으로 금지되었습니다. За тэднэр дундаа жишээлх юм бол одоо юу гэдэг те шүтээнд мөргөх, за тэгээ завхаарах, хүн алах гэсэн энэ гурыг бол зайлшгүй хориглох хэрэгтэй гэсэн байсан. 자, 그러면 그 당시에도 이 성전이 있었거든요. 그런데 이 이방인들이 이 성정문 안에 거할 수 있도록 그렇게 보호와 특권을 수여받게 됩니다. За тэгээ тухайн үед болохоор ч нэг ийм эзний сүм бас байсан те тэгэнгүүт тэдний ажил чинь сүмийн хаалганы дотор те м, м, мгм. Сүмийн хаалганы дотор орох боломж ирсэндээ тэднэрт ингээ олгож ирсэн гэж. 이 개종, 그러니까 이제 개종을 한 자들이 이 유대교의 분파에 따라서 다양한 형태를 갖습니다. За 개종은 유대. 그러니까 유대교를 이렇게 바꿨잖아요. 내가 이제 하나님을 믿게 되었을 때 그 음. 믿게 된 사람들이 그 유대교의 분파가 여러 있어요. 거기에 음. 따라서 이 다양하게 이렇게 형태를 갖게 됩니다. Мгм. Тэгэхээр тухайд одоо юудэч шашинд болохоор чинь янз бүрийн одоо манайхаар л юм ангиллууд байгаа байхгүй. 네, Тэнгод 특별히 тухайд 이제 одоо харь хүмүүс ч гэсэндээ тэр ангиллынх нь одоо юунд нь онцлогуд бас цацралгаалаас орж исэн гэж. 이 갈릴리와 이두메 지방이 이 유대 나라에 속하게 될 때, 유대 종교를 강제로 받아들여야 했습니다. Мм. Тэгээ тухайн үед бас нөгөө нэг Галилео. Мгм. 그러니까 무슨 말인가 하면은 이 음. 갈릴리와 이두메의 성향이 좀 강제성이 있어요. 그러니까 거기 사는 사람들 유대 종교를 다 받아들여야 되는 거예요. 예. 그 국파에 따라서 이렇게 다르군요. 그 좀 종교. 그러니까 이제 성향이 다른 거죠. 좀 강제적으로 이렇게 막 하는 그런 성향이 있고 좀 이렇게 자유롭게 좀 하는 성향이 있고 예. 그 분파에 따라서 좀 다르다. Мгм. Гэхдээ ийм юм байна. Нөгөө юудэ шашинд нь болохоор чинь одоо харь хүмүүсийг бүгдийг нь өөрийнхөө юудэ хүн бол гэж шатахгүй гэсэн шүү дээ тий. Харин яг хөөхлөөр нөгөө нэг ийм нутгуудын онцлог гэж байдаг шүү дээ. Одоо манайхаар бол нөгөө нэг ийм урсгалуудын онцлог гэдэг шиг тий. Энэ онцлогуудыг харах юм бол жишээлх юм бол Галилийн энэ Эдүмэ гэдэг газрыг тэр үеийнх тэр Галил болон Эдүмэ гэдэг газрууд нь болохоор яадаг гэхээр юудэ тэр юудэгийн улсад юудэчүүдийн еврей шашинд орё гэх юм бол те заавал юу гэдгийг энэ шашныг хүлээж аав гэдэг ч юм уу ийм ингээд тулгадаг үе ч гэсэн бас байсан гэж хүмүүсээс шалтгаалаад. 자, 그 선교의 도구 이어서 살펴보도록 하겠습니다. За хариултаа энэ төр дараагийн агуулгууд дээр л орчин. За тэгвэл
үйлчлэлд хэрэгцээтэй тий үйлчлэлийн одоо юу гэх вэ? Хэрэгслүүд нь юу байсан талаар хэдлээ харъя. 유대인들이 이제 이 선교를 할 때 어떤 새로운 방법을 찾기보다는 기존에 했던 그런 음, 관습들을 이용했습니다. За тэгэхээр тухайн үед харах юм бол яаж гэсэн гэхээр а харьцангуй нэг олон хүмүүс тий хүмүүс болон олон одоо ийм арга барилуудыг хэрэглэдэг гэсэн гэж. 이들이 주로 이제 회당이 있었거든요. 그래서 회당에서 예배와 교육, 그리고 신앙을 전수하는데 사용이 되었는데, 이 선교에도 이 회당을 잘 이렇게 활용하였습니다. Тэднэрт нөө тухайд нэг синагог гэж байсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр синагого одоо мэдээж хэрэг хүндэтгэлийн үед те одоо эзэн хүндэтгэл өргөхөөр ингэж хэрэгэлдэг байсан чинь нөгөө талаар яаж гисэн гэхээр бас нөгөө нэг м, одоо энэ нөгөө шашны одоо эзний ажлыг хийхэд те нэлээд хэрэгэлдэг байсан гэж. 여기서 이제 중요한 부분이 바로 교육입니다. 교육. Тэгэхээр энэ донд харах юм бол нөгөө хамгийн чухал юу вэ гэхээр боловсрол юм тийм үү? 우리도 마찬가지지만 이 선교에 있어서 어, 이 교육을 우리가 중요하게 이렇게 이용을 해야 됩니다. 교육을 통해서. Бид нар ч гэсэндээ хэдүүлээ бас яах хэрэгтэй вэ? Тийм юг одоо энэ боловсрал тий мэдлэг олгох ийм үйлчлэлүүдийг илүү чухал хийх хэрэгтэй. 이 이스라엘 백성들이 이제 성전이 다 무너졌잖아요. 그 이후로부터는 이제 회당 중심으로 해서 예배를 드리고 교육을 시키고 그렇게 이제 신앙을 유지하는데 아주 중요한 이 장소였습니다. Тэгээ уул нь тэрнээс яаж гэвэл чинь уул нь Израильчууд чинь болохоор нөгөө нэг юу гэсэн шүү дээ. Тухайн үед нэг цөллөгөөр явхаас өмнө тэд нар чинь мөрөглийн газрууд байсан тийм хамтдаа одоо синагог шиг эзэн хүндэтгэл өгдөг юм газрууд байсан. Тэгэхээр тэд нар бүгдээр ингээд нөгөө байхгүй болсон шүү дээ тийм. 그래서 이제 그 예배의 모습이 좀 변화가 됐어요. 그러니까 그전에는 제사 중심이었다면 이 회당 중심은 제사보다는 이제 예배 중심, 교육으로 이렇게 바뀌게 되었다. 이런 모습을 좀 볼 수 있습니다. Тэгэхээр хэдүүлээ эндээс нөгөө тухайн үедээ цөглөгт явахаас өмнө болохоор чинь эзний өргөө те эзний өргөө гэсэн ийм статус маань дахилж төвтэй ахлах дахилж төвтэй ийм байсан бол юунаас хойш одоо тэр цөлгөөс явж 9-өөс хойш юу болж байгаа гэхэлэр чинь тэдний синагогууд маань болохоор ийм боловсрал төвтэй мэдлэг төвтэй те ингээд нийт ийм чуулган төвтэй болсон хувирсан гэдэг бас мэдээж болох нь. 네, 그러니까 이 회당이 오늘날 교회다, 신약시대 교회다 이렇게 보면 맞습니다. Хэдүүлээ одоогийн энэ синагог гэж тухайд ярьжсэн энэ агуулгач нь өнөөдрийнхөө бол юу юм бэ? Тэгэхээр өнөөдрийнхөө бол эн чинь одоо чуулган тийм цуглаан байгаа тийм. 이곳에서 이제 이교도에게 유대교를 알려주는 일도 했던 거죠. Тэгэхээр тухайн үедээ энэ үе яаж ирсэн бэ? Юудэ чуулганууд ирсэндээ энэ үедээ одоо эзний үйлчлэлд орохын тулд эзний үйлчлэлийг хийхин тулд тэр синагогийг нэлээд хэрэгжилж ирсэн гэдэг юм мэдэж болно. 그 전에 이 성전은 아무나 들어갈 수 없었습니다. Тэгээ өмнө нь яадаг гэвэл эзний өргөнд хэн дуртай хэн ч хамаагүй ордоггүй байсан. 하지만 그에 비해서 회당은 조금 자유로웠죠. Тэгээ харин синагог болохоор арай өөр болсон байна. Бас илүү жоохон чөлөөтэй болсон. 물론 그렇다고 해서 회당에 아무나 이렇게 또 들어갈 수는 없었을 겁니다. Гэтэ мэдээч хэрэг одоо нөгөө тэр улсын соёл байгаль юм чинь тийм ээ. Юудэгийн синагогт бас дуртай нь ороод байсан бас ч тийм нөгөө замбраагүй юм болоог л ах л та. 자, 그래도 이 회당은 성전보다는 모든 사람에게 이렇게 열려 있었습니다. Гэхдээ харьцангуй өмнөх нөгөө нэг эзний одоо өргөө гэдэг шиг те тэр ариун газрыг бодох юм бол харьцангуй чөлөөтэй болсон гэсэн үг. 이 선교의 또 한 가지 결과는 유대 인구의 급속한 증가입니다. За тэгэхээр хэдүүлээ харах юм бол те энэ одоо а, нөө дараад нь дахиад одоо эзний үйлчлэлд хэрэглэгдсэн бас нэг одоо хэрэгсэл гэх юм бол юутэй хүмүүсийн өөрсдийнх нь өсөлт байгаа. 지금도요, 이렇게 보면은 지금 이스라엘 나라는 굉장히 작죠. 지금 전쟁 중이지만 굉장히 작은 나라입니다.
Мгм. Одоо ч гэсэндээ Израильчууд болохоор айгүй тийм цөөхөн жижигхэн улс байгаа болно. 자, 그런데 이 미국에도 유대인들이 많지만 전 세계적으로 유대인들이 굉장히 큰 영향력을 그렇게 가지고 있습니다. Тэгээ мэдээж хэрэг юудэчүүд те одоо ингээ харахаар тэд нар цөөхөн жижигхэн улс юм шиг боловч дэлхийд нөлөөлж байгаа нөлөөллүүдийг харах юм бол тэр нэлээд те ийм нөлөөтэй улс байгаа даа. 여러분, 미국이란 나라가 굉장히 크고 강한 나라 아니겠습니까? Тэгээ одоо бидний мэдгээр бол Америк бол юу вэ? Маш тийм хүчтэй те тийм улс шүү дээ те. 자, 근데 그 큰 나라가 이 작은 그 이스라엘 나라를 동생처럼 아주 그렇게 가까운 나라로 그렇게 예, 손잡고 있습니다. Гэтэ тэр яаж юм гэхээр тэр хүчтэй улс маань энэ жижигхэн Израилийг яаж нэг ах トゥ шигтэй ингээд хамгаалж ингэж өгöd байгаа. 네, 그만큼 이 이스라엘 나라가 굉장히 강한 힘이 있기 때문에 그렇죠. 작지만. Хэдүүлээ гэхдээ нөгөө талаар нь харах юм бол Израильд ч гэсэндээ тэр хэмжээний бас нөлөөлөл хүч бас байна гэдгийг харж болохоор юм тийм. 그래서 예전부터 이 이스라엘이 그 당시 이제 그리스, 로마 이제 그 과거 시대에도 굉장히 그 유대인들이 그 영향력이 넓었습니다. Мгм. За тэгэнгүүтээ чинь тэгэхээр чинь тэд нэр одоо тухайн үед ч гэсэндээ юудэчүүдийн тэр одоо нөлөөллийн хүч маш тийм их байсан маа. 자, 그 얘가 이 바벨론 포로 시대에도 다니엘 그리고 친구들이 그 큰 나라의 그 요직으로 이렇게 중요한 자리에 그렇게 앉아 있는 걸 보면 우리가 알 수 있습니다. Нет, 죄송해요. 무슨 다시 한 번만 영영 그러니까 이 바벨론 포로 시대에도 네. 다니엘 그리고 새 친구들 있죠. 그 맞아요, 맞아요. 네. 친구들이 그 큰 나라의 그 요 중요한 자리에 그렇게 네, 앉아 있었죠. 네, 네, 네. Тэгээ хэдlээ одоо ингээ харах юм бол юудэчүүд бас юу гэх юм тухайн үед байдлын нэг цөллөгийн талаар ингээ ярихлаар тэд нэр маш ингээ нөгөө жижиг уус хуваагдсан тэгээд бас ингээ зовж исэн юм шиг боловч тэр үедээ ч гэсэндээ юудэчүүд бас нөлөөтэй байсныг хэдлээ харж болно. Юугаар харах вэ гэхээр нэг Бабилон руу цөлөгдөхөд Даниэл болон түүний гурван найзууд ч гэсэндээ тухайн улсын бараг сайдаар байгаад байгаа юм тийм. 단순히 뭐 사람이 많아서라기보다도 이 하나님이 그 몇 사람을 통해서 지혜를 주시니까 그 사람들의 영향이 엄청난 겁니다. Тэгэхээр одоо магадгүй тэгвэл Израильчууд үнэхээр тэгж үгтэй хайрлагцсан ард түмэн учраас ингэж байгаа юм уу? Тэгэхээр тэрнээс илүүгээр бурхан тэ өөрийн мэрэгэн ухааныг тэ онцгой ингэж өгөөд өгсөн хүмүүсээр дамжуулаад тэднийг ингэ өргөмжлөлөд авч яваад байгаа ч. 그러니까 믿는 사람이 그 대통령이나 왕위의 자리에 앉으면 엄청난 선교가 되겠죠. Тэгээ ажиллаж ялангуяа эзэнд ойр хүн тэ тухайн улсын толгойд гараад ирэхлээр яаж юм гэхэлэр чинь маш тийм том нөлөөллөг үзүүлж чадчихаа гэсэн. 그 로마 제국 시대에도 그 로마가 기독교를 이제 자기네 국교로 받아들이게 됐던 이유 중에 하나도 그 높은 지위에 있던 사람들이 예수님을 믿게 되어서 그렇게 된 것입니다. Тэгээ Ромын хүн одоо ханчлалын үед ч гэсэндээ Ром улс Христийн шашныг өөрсдийнхөө тэр одоо шашнаар хүлээж авсан шалтгаан нь юу байсан гэхээр баян Ромын одоо тэр удирдлагын толгойд байсан хүмүүс нь Христийг хүлээж авсантай холбоотой авсан байсан. 그 중에 대표적으로 콘스탄티노플 황제가 있죠. Тэрнэр дундаас жишээлбэл хэм бэлэр Константинопол 예, 콘스탄티누스라고도 하고요. 콘스탄티누스. Константин гэж хүн бэ те. 예, 이 황제를 통해서 이제 기독교가 자유를 얻게 됩니다. Тэгээд тэр Константинаар дамжуулаад Христийн шашин те одоо гэдэг улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг юм. 그전에는 앞에서는 그 로마 황제들이 기독교를 계속 핍박을 했었죠. Тэгээд тухайн үед хэдлээ харах юм бол Ромын одоо яаж ирсэн юм бэ? Ромод Христ итгэл нэрийг тэгээд тэрнээс өмнөхийг харах юм бол
үргэлж хавчижсэн шүү дээ, тийм ээ, хавчиж одоо тарааж ингэжсэн. 근데 이 사람을 통해서 기독교가 이제 자유를 얻게 되고 그 로마 자체도 이제 기독교 나라가 되게 됩니다. Тэгээ харин одоо яасан блэ? Тэр тийм үе байсан ч гэсэндээ дараа үед нь яаж ирлээ чинь тэр юудэжүүдэд дамжуулаад тий итгэл тархсан энэ байдлаар дамжуулаад Ромын шашин болж юудэч шаш. 근데 보면은 그 이스라엘 백성들이 그 바벨론에서 포로로 이제 해방됐을 때에도 자기들의 노력으로 된 것이 아니라 그 페르시아의 고레스 왕, 그 왕을 통해서 이스라엘 백성들이 이제 돌아가게 되었던 것입니다. За тэгээ тухайн үедээ харах юм бол тий тэр хэцүү байсан ч гэсэндээ юу гэж юм гэхээр сайн мэдээ тий дээд тушаалтнууд руу дамжих тусмаа хүлээж авч ирсэн гэж. 자, 그러니까 이제 몽골도 마찬가지입니다. 몽골도 이제 대통령이 믿는 분이 되시면 이제 확 변하게, 빠르게 변하게 될 것입니다. 아마. Яг үед грек ч гэсэн ялгаагүй байсанчлан манай монгол ч гэсэндээ тийх бах тий одоо энэ улсын толгойд тий гарч байгаа энэ эрх мэдэлтэй хүмүүс нь магадгүй хэн нэг нь Христ итгэлтэй болоод эхлэх юм бол тий манай улсын одоо Христ итгэлийн байдал нь ч гэсэндээ нөлөө үзүүлэх бах. 자, 우리 한국도요. 초대 1대 대통령이 이승만 대통령인데 그분이 장로님이셨어요. 믿는 분이셨어요. Тэгээ солонгос ч гэсэндээ тэгвэл Христ шашныг ингэж өргөнөөр хүлээж авсан шалтгаан нь юу юм бэ? Тэгэхээр анхны тэр Христийн шашин дэлгэрч явах үед байсан ерөнхийлөгч нь Иесүн маань гэдэг хүн байгаа байхгүй юу? Тэр хүн болохоор чуулганы үйлчлдэг ахлагч хүн байсан юм байна. 그래도 우리 애국가 있죠, 애국가. 대한민국 애국가가 사실은 찬송가가 거의 비슷합니다. 맞아요. 예. Тэгээ одоо та солонгосын ингэ нэг төрийн дуулал гэж яддаг ш тийм ээ. Төрийн дуулалыг ингээд сонсох юм бол ер нь бараг л магтан дуу шиг байдаг. 그때 그 대통령이 기도로 시작해서 이 나라를, 이 대한민국을 그러니까 기독교의 나라로 그렇게 세우려고 그런 뜻을 품고 이 나라를 이렇게 이끌어 갔던 것입니다. Тэгээ тэр үед тэр одоо тэр юу гарч ирсэн тийм ээ дуу гарч ирсэн одоо юуны төрийн дуулал бичигдчихсэн тэр үед яасан гэхээр тухайн үед байсан тэр ерөнхийлөгч тэ хамт залбирал дотор тэ залбирангаа энэ улс эзэн тань үйлчлдэг улс болоосой гэсэн ийм залбиралтайгаар ингээд тэр дууг ингээд зохиосон юм шиг байна. 그런 걸 보면은 하나님이 하시려 하면 못하실 일이 없다. 예. Тэгээ эндээс бид нэр харах зүйл нь үлээч. Бурхан өөрөө өсөд хий гэх юм бол хийгдэхгүй зүйл гэж байхгүй. Амен. 우리는 이 하나님 말씀을 순종하면서 우리에게 주어진 그 위치에서 최선을 다하면 됩니다. Харин бид нар ч гэсэндээ яг хэлэр бид нар энэ бурханд итгээд тийм ээ бид нар эзний өмнө зогсохдоо яг одоо намайг ямар байр суурин дээр яаж зогсох гэж байгаа юм те тэр байр суурин дээр нь би хичээнгүйлэн зогсох гэдэг хичээхэд л чухал байдаг. 그리고 여러분, 교인들과 자녀들을 잘 교육을 시켜야 됩니다. Тэгээ бид нэр бас дахиад нэг анхаарах зүйл юу гэхээр бид нэр өөрсдийнхөө үр хүүхдүүд за тэгээд нэгэнтээ чуулганы ахын дүүс нартаа ялангуяа энэ эзэнтэй холбогдох харилцаа тий үгийг маш ингээд заах дээр анхаарах хэрэгтэй байна. 그래서 여러분들의 자녀들이나 여러분들의 교인들 가운데에서 하나님이 또 이렇게 나라에 귀하게 쓰임받게 해서 그 사람을 통해서 또 하나님이 또 큰 이 선교의 역사를 또 이루게 하실 수 있습니다. Тэгээ бид нэр харин яах вэ гэхээр тэр одоо таны хажууд байгаа тэр хүүхэд тий энэ хүүхдийг бурхан дараад нь хаана яаж агуугаар хэрэглэхийг бид нар мэдэхгүй. Харин тэр хэрэглэх тэр цагт болох үед бэлэн байхын тулд бид нар яах ёстой юм бэ? Өөрийн хүүхдүүдэд бэлдэх хэрэгтэй. 그래서 우리가 해야 될 일은 이 하나님 말씀을 잘 배우고 또 기도하면서 잘 가르치고 하다 보면 때가 되면 하나님께서 반드시 역사하실 줄로 믿고 나아가면 되겠습니다. Тэгээ бид нар яах ёстой вэ? Цаг тухайн үе болох үед нь те эзэн яхааргүй бид нар тэр цаг эзний цаг ирэх болно тогтоогдсон цаг. Тэр цаг ирэхэд бид нар бүрэн бэлэн байхын тулд те өөрсдийнхөө яг өгөгдсөн цаг болгон дээрээ
одоо итгэлээрээ бацсах хэрэгтэй байна.